Yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akoma mu yare ahoro, typhoid, awo, duso mu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wode mu nduro na nanam no account. Dr. Kosio Duaya, Obatampa, nanumbo so nyade ne kura. Accra, Okwabenya ACP Road. Wo si Power Bus Stop wo ho a. Kumase, Ofeyiase, woni Josbro, filling station de hwani mu. Ena takura de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Aunty Bea enipa beto wo bo a wo de to ho so. Reverend Sisubiem. Nipa beto ebo a wo de ato. Sanya wo value ho. And wo according to the price tag you put on yourself. On yourself. Okay. Okomo ade bi chefs bia na ebo da so de eto. Tinya fe na akosere nto so. Okay. Boko boni bi enim me papa bi na me oton product bi ma me Papa onene yese makra ene ne ba o so me ni meduma o ye security for the na mani adi na say o voice no ana obi atwadi nti ama voice na ira obi atwadi obi atwadi nti na ma voice na ira no eni o de kasa uri ani ahwe ntwidie no wasem wai aha nti ma onene de kakra ma ye papa na ai me fijase me yajuma ofijase na me koje product bi product na me koje no papa no me je product wi na afede edi be mfie miansa me kosi kope babia ayi kakra me koya busia pan ni adi nkraja se me ba yanka nchem se me fa me mrafi na product no nipa kro na oton product no ma me product no nyane dia ena ja me koya na me koto busia pan na asema o ka kire me ne se product no nye papa ne de nti waje product no nti me pa me metua foforo ana se me sesa me blog na me twae no efri asase so Akoma FM 87.9 okasa ti okasa na me call me frɛ papa no me won number papa be na ye kana semi na oben de oto asase ne won ho no okay ko na de na oben nti me frɛ no na papa no so okoside ebi wo na me ne wo nyina akohia e wo nti me koya na oka kire me se me obusa me kwa so na me bo mama ne nti me bo mama ne ni wie na oka kire me se papa no fi ayi sase wura na ankasa ka kire me se on na te ho no sase no enya ne dia nti won metua sase no ho ka emma no ansana wa ma me kwa mama be ya ju sase 87.9 Kumasi nso ono nso ogitum so obetua sase no ka ma me ena me ne kai nti ya ka wie no ena wo se wo kona one me nya abotre one busia pan ni be kasa se wo kasa one ne kasa wie na se anya adwuma wo betua prot no ho ka ma me wo ma me ne ka me kanya me ka ena me ye den ayi mani nti sa na fi de kire me fre no kra wo mfa be mfie sabre na me je prot na be mfie me ansa na yize akoba 10 years ni me hunu kra na mabusa na bibi me fre no kra wo mfa 87.9 Kumasi nti asam ni nyina ne say auto plot will be ho okay before o kwakoto plot no na unim na oben no wo kwan ben so na oben no ai madam fu bi na mene ne ya adwuma wo ai fijase wono na efiri apem so nti apem so ona e ka chem se na sa na no wo nsase a wo ton na wo de me koe ampa me koe na sase no wo kotwa sase no e ma me nti o twa asase ne ma wo apem so ana se efijase apem so no wo hemfa apem so no efijase apem so se efijase apem so okay na mi bisa se oyo hene ana oye busuani eye den na ono timi twa asase ma wo sa wo ye on na ye busuan no busuan pan no wo nkran nti won na e wo fie on na hwe akiri won na hwe akiri okay na o twa asase no bi etonton e me pa that time no na wonim se ono na hwe akiri ana na wonim se na minnim na wonim ni se oye den minnim se ono na ayi sase wura na ankasa nti asase aye ken asase size ben sase ayi fi sase
Efisase patcho minimum efisase. Efisase e. Fie de esi fie. Any size we hu. The size no almost susu no 100 by 80 by 100. Okay. Ena ye fisase. Fisase. Okay. Me aya me san sua de enti wo kan me sua no. Okay. Enti no hwan na di animu ene wo call na oben no wo so wadamfo bi. Madamfo akandi. Ena no call na oben no. Ye ben asem na ye kin. Ye anu na 10 years mo ani pepepe. 10 years na ye say 2010. 2014. Okay. It's 2014 no. And I will call now so we asase. Eda kwan ho na e wo nwrem. Eda ayefie. Oma ayi asie achi. Na asase ne da. E na wo kotua man. Nti utua kasai. Utua ka sabre na 15 million. And 8,005. Nti na obubu a wo de ban na sike me be sen. Say me I has say sika ni mu de say ayo me koy no na na ka chem say minim say ayi sase no me pede a me mpe 150 million mra so the aban ne enebo okay enti oto asase no oto no 2014 enti oto ni edi na say na fe ahoden ba ya ka say wo pese okochihye bibisi so a ehon nsem ba yi enya be mfie miensa na me dodo so etwa brog timi twa brog ni ewie me nya brog be 1002 avere me ye senka me kwa akochihye na butia pan no de kraja ai akwara na wo na kwara ba ko ai proto no so na o ka chance dipa kro na ne brog gugu asase no so no ohuna won kan chance wo mra fie Ediba Akoma 87.9 Any Onia TV na mo hwe etie Akoma mu nsam dwumadi a ejwada ekopim efiade bia 1240 ekopim no miensa ye de ebremu yaka chem se Akoma mu nsam yesua de papa enti no se wonfa wefidie ento ha na se wuntie adesua ekoso wa ha se ya fanti beka de no wara. Good afternoon, within a day, Beaches, Piogabra, Obetimi, Afremi, Aunty Bea, Maje, Makonya, and Nenso, Yadi, and Como, Bro, and ne 6th November, and Opafuano, or Mabaye, or Mudioko, a fay, and a Riafonso, yes, Yemre, Asu, Nayaji, Akonya, Yadi, and Como, and Mue Rampa, Yadi, Bro. Na answer, na Meko Girls Brigade, the 2 Musketeers, some coming home, 3 Musketeers, no, my emfa and ne. Your motivation no yemfa embrani and cancho say it is not over until you decide to give up. It is not over until you decide to give up. Say wo kukwa wani mu a nkunimdie ebeye wo dia ade na obi sidi de na yese dua no nkruma wo ho enso still wo de nkruma ne paw no kra no fro nyame nti no ubenya branch bi asom na we dru soro wai na emo mo tehwe ba akona o se ade nkruma na gu mu nti wutimi mfro de na wa we give you up na nkugo abeye wo chefa nti you say it is not over until you decide to give up. So don't give up to aswa na nyankopon odo ebeko akwa akodru mami ntwem free say na mbesi me so Peggy. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Who ye there? Lucky Dube born you so far so good. So far so good. You ready dia baby? We are still living today. We don't know what tomorrow brings. Echina nyame nti e besi enya nkwa. Nti enya abadie. Ne yaba. Yesi aboa bi no se de one ne ma no. Akrante ne bo mu se de. Yenya abadie ne yaba. Ye de ye be ye ni ye. Se nyini yo. Omonya abadie. No ma bante ne ye hunu ha yaba adwuma. Ye de be ye ni ye. Ye de ye meri nse no. De se fatase e rese no so ye be wi ase. Enne de ye komo na de. What's a social welfare for nan common tiny show way? Omuni ye ni twaka kra. Omuni ye ni twaka kra. Papa ya twena bro. That's what we regional director pa social welfare say. Oni ye bedi komo dia. Ina che say, I sound bin na mechire. Your voice na ye be bono. Eno wonu we di kan wo ye ni mu kra mo fa nche ye. Why? Na me ka say social welfare for such media ye. Omuni dogs fuo. Omuni ati ada wo maso den. Na it is all Ashanti Regional Social Welfare Director
no ba na ni pay ni officer ba ko kan ho na sene o se oni e be bon komode a na it means say akoma mu nsam ye wazoye ye ya adepa eni nti na ye twe no na wa ba no era good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Where you dey? Adom na wo so. I say me down hu star papa bi asa o. Say. Me down hu sa. Asa na baby akodi ye na. Baby akodi ye. Okay. Ene baby akodi ye me share DVL phone nyina DVL. Lady B o say friend Vivian Abre. Nyame sha pa DVL. Oh yeah, stubborn academy. My your private stubborn academy ke ya fa me ko ho. Enti DVL phone na me chia mo ai. Yeda mwasepa ne ene protocol a modo e de ma yen ya yetimi ye fast na ya bet na he police ni no ka o ya chi me bonidin chi a abaya cho enti no o license na wu akono ko renew ate kono ko renew ti sa de abai be cho ye hadwi yo ya kasa so ya na fa ona o se ko modo ko ba na ka ya de me tia penalty enti ahye mo oh okay because what ye bon da Europa na we default ade bi me di twa me ho no no so kan ho na chese me buy na delays na me ntimi anko renew enti en me sorry ya na me say opo me so kwa ko enti ye ke party ma wo ma enti sa na be emoto wonye kra yo enen so yaba na enra mitu kitu ebi na china yakache nkofo na so omo ambra na sa nkomo ne de e wo omo anum se ye ko Kumasi Central Prisons so se ye tesoro ha na ye bo Kumasi Central Prisons e ho nkomo no na menhia prison officers eguase o menka se na omo te ase o na omo guase ho twen yen adan a na den na Akoma ne onua TV for mo se mo ko Kumasi Central Prisons menhia for so ye hia moa yesi sa moa ne ye ntimi nka ntimi ame adom achina ya to sa frɛ o mo se omo a embra ni nyina eye Akoma Prisons achede yesi nyame ya adom 19th December ye ko Kumasi Central Prisons na ye ne omo akodi bronya no ne akoye omo adoye esan se afia sun e wo se ye nuanom asabio omo tebia mu enye no yeso ye ko omo emwa kakra ene ye nkomo no wa ntimi pese ye bebo voice no e china nyambo a menhyiafo ne ba ne abo atiye de na ka ho ne abo DSP dan na danso de na ka ho na chesimo hu bebia ye ko na emom de ye ka nyina ne se 19 December ye pese ye koye ye nuanom a omo da enedrefie ho no ye koye omo adoye Kumasi Central Prisons nko a omo twem 1007 enra menhyiafo ba wo de asaw de ye mesre kra so side omo number 2 dwa omo say Akoma mu nsawfo ye ho ye 200 omo de omo number so aka ho 1007 plus 200 now is 1009 almost 2000 ai we man nka ho e man nka ho nti adofo se dwumedie no ye beye ama na ye yi a agese mu a na mo beboa ye yakasa ibi mu tie ye ne etie ye sufrenti ebi ma hyase de nkakra e de eba na emom ye sre mo se de aba no 200 no kra enso o mo hwe ene ye de akọ 1007 fo no e ho no nti etiefo ne ahwefo a mo hwe ye na mo tie ye 19 December ye ko Kumasi Central Prisons obetimi abre ye mo bag ba kwa ye beji gari bottle ba ko ye beji beans ye beji de odi bebre ye bia ye beji me se de ye mpe ye nsa ebro any energy drink ena penis enlargement enra edru en de ye mpe enra me kan me so fu bi se bi wo ye bad girl pa eno an ye de bebrom na father Peter Otin penis enlargement edro no business no omo de ye de wo prison ho nti e no de brami ase edro de jisa me chama edrom ha for mema ni mema no it me pa cho obi amodi na na bi last year account yes I need the any very okay enti ya fama cho ye de bi sre de na so ye nuanom bi so ehia emboa enti mo mboa ye na ye ntimi nye ye nuanom adoye se toiletries na obo na ade bebre ye sanitary part se muna de edi siniama ene de keka ho nyina de ode bebre ye bia no ye beje na yetimi akwakoye ye nuanom adoye era fire kwai na ye wia ye number na se enemu ai ekosa otena se na chese wona na mu flow na mo ko na mo ya be yank ne kranka interviews no hu sa but eno so de amba ta be nyeji Akoma ne be ya manfo de eno sa na ye ko ne ye ko ye ntobote chill aya munya abotre eno na dis sa ena dis ka ne ba esa make up Eric come my scan to make up ye twie ni ma besia chia no Eric ye chia o admin ye chia we don't say fia da ye beje small boy no
Okay. I was ya da mo ase ya ba mo akwa ba biem. Akoma mu nsem dwumadie no ano no na Aunty Bea mi peska kakrama no ntimi peska ma no na watimi de tu kwan no na ye kwa dank fo aso ye dank herbal complex o makache na ye dri the scent ye ka cho se wakwura to krobo na bi mu na wakote na mu nyare wahodo ni bia wosefa bra na wonhwe ntu ase mfi wo dank de dinim ne kese pa ene se wo hwe no watwiti ye sexually transmitted diseases awodo no nyinara na wo ye free wo infections awodo ni no be ye free wo ebiti se gonorrhea candidiasis na chlamydia ya se syphilis betimi am woni afra the sentiment not na ho betimi afra wani pa betimi so kra mo abodam mesrew ko dank ho na ontu sa ha ni na se emfi ho emfa emaw wona chi kwan ewo Kumasi pechi number 2 wo Ben City Life Hybrid School no Fred Dr. Dank ewo 0266 56 0266 593330 and 0244 017556 na one no emon komo bejo so na de ohia bia no de adom aboawo Poza Travel and Tour and na obi so wo kwa abrochire wo so pa America o te na ni no Libya kra so de nka Muammar Gaddafi wu ye nka niam na ye niam si one time enso akopie Libya wo so yemwa no na eno no sa no kopie wono na afre ne a ye mfiu esanse wan kopoza ho kopoza o ka America ho no do beko o pe Canada ho no do beko Germany o beka kiro se enye ye beye ne senti ma connection me bia nkochu ni enesi kasa mo nsam odin se be ya benya 100 cedis adwuma abeje no we your background na say eyemboachi bidin entime srew memo bi nkochu ni wo bra wanya kakra na apese otu kwan kobo bra ebehwe efie kopoza ho na omoa poza chi kwan e wo first floor Amenase House wone Matthias Junction ne hwe animo so ami magazine asem na meken na second branch ne so wo KJT first floor Babes Shopping Center Morocco Adeshimai ho na obehu no number be frɛ no wo so no 026 0205 215495 and after 0540 256360 na poza beje so country bi apeso kwaso wi asim ha ba bia no Poza Travel and Tour and American for Eddie Amawo. Grow fine or den. Ne senti ye grow fine. Ope du pan no mojadro so nko be ma wapo mo den. E won se magina brand na ho aye fe na ahyehye wo kama dia. Make am for grow fine blood tonic and Eddie Amawo se pebinom na herbal tonic we die. Unya bi no be boaboa na asiesie na wa ye fefefe kama pa ema no amomense sema mo amobu mu nsa so na mote yaw no me kanfo eye grow fine ene de ama mo se mo mpa bi entonom na bibia enhihye ye kama ne senti nei ema no ato ne din Dr. Menses eye grow fine no a na bo no de yefo papa na no me ba na me ka me se na grow fine se yefo sa me dwen sa ne bo odin ama na no me bi science me se doctor de wo dwuno manfo ho papa ne senti ba bia bedru bia so pe grow fine na wato bi na wanom pharmacy chemical na herbal shops ahodo nyina mu ubenya bia to Misty Herbal enafe Apidank Smart Herbal PFA Pharmacy Colinac enafe Kensu ubenya bi Fred Dr. Grofine e was 0244 596532 na wonum bia ube grow fine Home sweet cereal legume mix we Tom Brown ye kan sa mani mo hu ye de mo soya beans na afa wheat ne dia ye kama papa wo kan na busua ni nyina atena ho semu dia ma hwe ya ye de nkruma fa chance no amonu amu wo ho na mbemmene esan se aduane na no nsuo de papa ne senti okodwam ahwehwe sa Tom Brown so queen na won su tobi ubenya bia to e wopaku trading afa KJT store number F3280 gate 4 Dr. Mensa store number C14 Oni Oson's chemist ena ehwe ni modum bia ya yefrɛ sɛ ɛyɛ spare parts no ebi wɔ hɔ ena adum pampa so ultimate lane hɔ ubenya bia to keo adehye market ubenya bi ebu akwa ofen so tano so ena atonsu dodo mu dia na wafrɛ omo a ɛyɛ aduane kama yi ɛwɔ 0246 697358 ana 0546921728 FDA fo age atumti wo dia na on sɛ kɔyɛ adwuma pa ewo nipadua ni mu edi amount ma memfa Dr. Akosua dua ya nto aso hena yigire papa bi power specialist na kache ne yadui na ekrom ha eba no obi a onim hepatitis B anu adura Dr. Akosua dua ya kache mesrew ya dia tete wo de hepatitis no akɔ na ye check ye se no bi no wanya fa kɔ doctor wo
na owo ho adro tatahwe 2022 mfie mienu ni oje abasobɔ kɛse bi wɔ krom ha na enya asɛm ketewa kra eye Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners omo association no e no mo ya awards a omo de sa abasobɔ no e ma no eno achi e ba ne sɛ srade adokoro Oliver no ho a fakɔ Dr. Kosuadua ya ho siatica yade no a ɛsɔ to asintimi na ɛtwe wo na ojo ho ba bi enje no Dr. Kosuadua ya dompena to afa ho a fakɔ power specialist for ho no mo hwɛ entu ase enkekansie ni enya ne kama ma wo also ene kompɔ de wɔtenete na enkrabata ne dɔso me bɛbɔ so ba bia wo bia no na wakɔ de bɛn wo Kumasi ne mpata mu fom beko fe yase Lake Bosom twe kwantempɔ no so one Jasbo filling station na eben anase one ne hwɛ animu na ayaka so besi wo Aya Junction enkran for mon kopoku ase ACP Main Road na afeta krade mon kwa Anaji Estate one Anaji Me Primary School na ehwɛ animu wodi no pa bia bedwaman so esan se wo se bia na yade no account na ebia na opese wo soso ano na wodi ne nupa no aha no kura timi ma ho tɔ wo bra wonko hospital ho ne senti no wo se da bi wodi nupa na eba na no so abaye first aid ne senti wo de adua ya heba malamix malaria fever kama to wo yo mo hwe nye yo pagya ti kura nye ya na wape bia no ebeyi ni na afiri ho afa honam no ye wo ya ase wakomirika wakotu gala no onko galam se onko site nko tu ayi gala bia so ye honam ya na aba mesero pe doctor edupa no bi no medua ya heba malamix no na afa hebaten heba mixture ene ne powder ene so beboa na boost immune system no e dia ma jirikadwi heba mixture ye memedo mapa wo be ma no bie na edi omensem cough care heba malamix wa obowa na asoso wo mfo bowa na wo dwonso ho no wadupa eniem edua ya heba tonic wa wontimi na afeso mo no mu ato na mo entimi endidie no modupa aya free doctor kachi ensuni enupai ebi ewo misty heba mrom apidank heba mrom Freddy Mens ewo kewo Danny heba shop ewo mrom na Colinac ewo Ashtown Fred Dr. Kosuadua ya ewo 0244544422 and afa 0200383831 na wo de WhatsApp no so afa 0555 797878 0555 797878 Aunty Bea. Yo, Madam Asipa Girls Brigade. Me say, ye ne director di nkomo wi a. Me ne mo ebe sign ehia biom nenne. Wo bisa say, akoma chede asem na ye kan ye ne. So pese oboa ye ne a ehemfa na wodi usika no ebefa. Ye momo number 0530 507849 0530 507849 kakra bia wo de bebre ye bia ye ni beso na ya boabo ni nyina no na ye de ato emo anwa ti tomatoes toilet roll sanitary pad de sika ne beso no ne ya de ato na ye de akwa akoma wo mo se so wo bedi mu a afini mu nyina ebi omudi mu ba akopɛ saa da na kyese obia maame aba besra no te pese Christmas de ye nua no mu so a omo ne duafie no obia maame ebesra no yesi de wo de bebia no se ye wase da afori a fa de Awurade ase se wakoma so ade bi nso abompaye feguso na se Awurade se saa adoya no mo wa wotu yi Awurade nhwe na onye wakoma so ade emfama yenim sem beye ntie da mase sem aye ne saa ede amaye nene ubisa se na ede nanti bi be discuss a ene odi Ashanti Regional Social Welfare Director odi abetina akoma mu nsem dwumedie so ye bisa se adoption ye ka se adoption a eye den ewo Ghana mrem na adoption no quarantine call 40 ase no mo adopte ewo Ghana ha eno no nti ene ye se adoption process in Ghana eno ene ye topic a ye be discuss na se ye be discuss sa topic we ya Ghana ha biye ni kwan so discuss ma ye wa Asante mantem ha die na che se Ashanti Regional Director of Social Welfare ono ene ye ne bebo enkomo ye friend of Mr. Patrick Nawa ai who me no say na say ye wo a director good afternoon eyemia o eyemia they say first na sana ka ta shesha me say bo no mo ye dwuma bia na me na mo sa and I say so metsa na me nkasa nti dwuma na bia na iguso ha ye ma wakwa ba na okode nyam na do voice na I say wo for mama ka krebi so betina ko na ho na voice na dio na ba he dia I say Eti vim na na wa ba to babra mate ene ye hye your common as ya straight say ye ka adoption a
broni beka say what is adoption e dey any the tree na nka me person me hunu e dey any adoption we dey ye chair a tiefo ne me staff okay me ahwefo nyina so I don't know, yeah, it's only on TV and radio. Oh, okay. Akoma 87.9. Inti director staff mo amunti mi hwe TV no. Catch up so muntie wa Akoma. O metimi so ahwe wo Facebook. Exactly. Twi na me so mpese meka because me gitum say ya tiefo. Titru oma dodo na twi na na ye ka. Edu mre bi a ye be break kakra na nso ya kasa ai de ye be ka. Sanity. You can adoption. Adoption no Jumedia social welfare for AD and for that matter the gender ministry. Okay. Na ohe your children act no amended 2016 act 937. Okay. You know, there's also adoption regulations. 2018. LI no 2360. Okay. And no, and a my wine. Adoption. Near can adoption ya. Ni twi ni de se ne o ka no bre wo mu kakra but sa ne be fa no ye be chire mu amatifo ate ase. Ese opese ojiba anase opese wo fa akola na akola no ebeye wo de prekope. Okay. Opese oji abofra ne netena na abofra no nso a wo oji no ama na abeye wo de prekope a woni obi ani hu ensemka bia wo ba bia. Na adoption no ye wo mu mienu. Two types. Okay. There were relative adoption and there were non-relative. You can't relative. I say abusia, say be a sister B, obra B Emma, o person who adopt to omo no omotena. A bit ma ba say bra no efrimu. Say bio ana say oni ahoden, oni apomodin a wono abetimi ahwe ne ma no so no ntino. Wo betima aka se obi a me na me hwe mmofra yi ntino ma men adopt omo. Okay. Na me no omo ntena na omo akoye me de prekope. Uye no firi mu nso a non relative no eno no ye titiru omo aya na omo ta ba social welfare ebeje mmofra no. Obi wo ho a bia na sebio wa wo ba kope ana wo nwoda. No so me ba ye ba ko penti e wo se menya ba ko ye den e de ka ho nti otimi ba obi wo ho nso a na se bi wo nwo da ana wo hu se ba bi aduro na wo no nya ade a bi beba onso wo kwanya omo sa nkofo no timi ba abeje obi nso bi a na wa wo kura ma ne ma na nyini omo enam so omo nyini omo abo omo bra ko ba bia onu bi ani ni nchen otimi ka so we ndie me ba abeji bi ena enye bia se bi oba na woni bi nti no oba abeje obi kura pese oboa emofra nti no obeba abeji bi na chese one na atena no aboa no. Na oyi enu firi mu a yes non relative no oyi enu nsu firi mu a ye won ye friend inter-country adoption and in-country adoption. Inter-country? Yes. Okay. And in-country? Okay. In-country no ye na ye wo Ghana ha ye ti Ghana ha na ye pese ye adoption eno ye in-country. Odi ase se wo Ghana ha yi se eye relative se ye abusiani ba ana se wo ba social welfare ho no abe wo ba be ba beje akwala eno ye in-country adoption. By inter-country ni se wo amanoni se ye Togo se ye France se ye US ana country bi awo na wo pese wo ba obeye adoption wo ye country ha no eno ye inter-country adoption. Okay. Enti ni nyina mu no Broni beka say emra na regulate no esesa depending on which type and I say ni nyina ye emra kro na emra kro mra no from time to time mra bi atwam no na e wo mra na ye de ye adoption e wo ma na omo sesa mra no
but for now ne de emra na ye de adoption ne de eye baako entimi mma say wo ba be ye bia wo bi wa be ye wo de wo call ya na obi fufuro ba ya na mra no asesa ye nsesa mra sa. I'm saying that for ebia relative or non-relative. Okay. And I say inter-country or in-country adoption. Oh, differences differences wom. Na say wo ba ye ho na ye ni udi nkita ho a. E na ya na ye hu say na ye wo ye no either say ye inter-country and I say ye in-country. Sa na te. E na relative adoption no the age limit ni say utimi nya up to 65. Ubetimi afa wabusiani ame adoption amount. But non-relative no there, I was say 55 years. The limit ne prim 55. Oh, age yes, a prim 55. So we buy social welfare ho na be pa akola there and there o bro 55 enye yi. What dentia? Sa na mra no kire. Because it is assume say I was say unya hoden. Odi ase ya yenim se onyanya 60 years dey kona apomudin ho adwuma kora na wo ya wo pension nti ahoden be na wo a obetimi di ahwe abofra nti e pegin up to 50 at least enim se sa amre there na wo 55 sa amre na wo energy kakra obetimi di abobra ahwe abofra nti se me ba relative adoption na yen starting free ho na me fambra non relative no problem relative one no wo say se me epese me adopt me nua bi ana me busuani bi eba na whatever exactly e wo say me age limit na pem 65 yes eno no so wo say me ba aban mu no ma be ye process exactly anything na friend adoption no wa mba aban mu ambeye dia and enya adoption oba ne because eno no ye betima afa ne say ye foster even foster no say si ano eno nso ye wo mra regulate how to do foster placement and how to do foster. Into foster no cry your committee wo ho. And also is in the Children Act. Ye mrama ya kwan say obey foster akwala committee no netena se ne aye ho nkrata ansa na de abofra ma. Enti me nko me nue rama ho nka je rama say rama for him mama me fa nkotena na me fa ntoto ma no nka say ma adopt your him a. Dabi ene de enya adoption no. Eno nya adoption. Enya adoption. Eno de say foster kura it doesn't fall under foster. Say wo de ne beba foster kura na this is informal arrangement ana maye. Enye formal. Enye formal. E was say mra bi back in the dia. Exactly. And they also me be hu. Exactly. Social welfare. Exactly. And then na kra me bisa non relative. Na dey na say hu dey ne dey be dey. Na unim relative whether relative or non relative. Onya follow process no na uwie a I was say of lawyer court and amount order no yan ye de ne say wa file wa do documents nyina ba no na de akọ Accra ye wo adoption authority wo ho adoption authority exactly wow nti adoption authority no omo na be ma ye clearance ana omo na be ma wo clearance unya clearance no wie a na wo de akoma wo lawyer na lawyer no akọ file wo court na court no abe serve with the motion na fe yanso ya de documents nyina relevant documents no wa me ka twi brofo just as I some na say na some keto ne yanso ya afa onkrata nyina aka ho ne de akọ court ne affix day na chese ye na court judge ama order nti se court ma order yempo na ye no processes no na from by it is only a competent court of jurisdiction and what to me so about that order no say exactly nti ye when your clearance no cry it is still not an adoption until say adoption will chrome has enya sem ketwa sa oh but enye problem say amam for ye ye relative say amam for ye pa other one so mo ye yes ye be mo wo dia fa process we dia say na ye keka na na be pie ho but ye be call power specialist about no ye din komo Collins na ye bad they will start from the process no ye be start from process no say me person me adopt ya first step and then they was say me here and then they was say me the process no it's in patcho no munsuo kakra na me call Collins way osu no munsuo osu no munsuo and then they discuss adoption process in Ghana na so utie the director social welfare Ashanti region we the kind ya boss ya untiment na ho anka se mehu me nua ba bi ntime kofa no na me say ma adopt ya kra no and doesn't even fall under foster arrangement na koye adoption kra Collins boko de nyame adom Aunty Bea omuni mada ho ai mo ada ho yenkwe na enkola ho asem se e din se ne bi bu mo asem keto
And every way there. Egu mountains. Every good mountains. And I said, what did he? Yet me go find no go about Tiara. Aba. Mate. But director baby no be who says for pa. Mabusa some me say menya homuaye. Who beside you? Mabusa indirectly. Oh. Obema muaye. Okay. So adoption ho odin a. E ho asem ho odin a nkona egu montin. Egu montin. Ah, okay. So what you say? Afede Matias. Yo ti yama atiefo ne ahwefo akwaba emfa emra power emreso. Ena so twedi amponyame ayadom. Wama yakwanya ne ahoden abehia biem odofo ebredru se ya ye ntoto na se fi se nipa pi epe sanka obehu ne yewuhui obete ne yewuti nanso ene emfote ana edi omonam eti awiai se otemenka kame ho na ye nyina ye mfe ani ankyira bia ya ayaresa ewo papa no na aduro so wo ho a ebetime tutu yare wanyina ase power specialist herbal hospital ye fro 0244 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 awia so ya ka kiro se ya kira kwan ewo kumase eyefe ya se Jasbo Police Station opposite ope me pacho enkran ana hwe fra kwabenya power bus stop ACP kwan so ho a wonsa ebeka yen takrade odi wani kire Anaji Estate na pomden ho sempa ye kan oso waba abenyamu chefa na power specialist herbal hospital de yaje abasobo na enye kwa se yade offense hepatitis ene fatty liver ye nipa nyina nimdifo abenfo sciencefo hwehwe na so mo ehunu no Ghana ha ene bepie se Dr. Akosua Adua ya oba kokonini oba ya santoa ogisi ne boso kwan bia so yare se ne edi nkrofo nya ekum krofo no obeje ato no so no de ho dwuma ampa waye ama no ayeyie enti na wiase afana nyina no wono ene hepatitis doctor ene fatty liver doctor ye bono abaso na oguso so edi ne dwuma nti ato nsafro awiai se osofoni ekire yaso ye ana numbers no egu screen so frɛ na oso ne ha obia wo nipadua no fruit tiri so kwesi na ase no bra na oso obenya wapom de mu chefa na hepatitis aye kan me se etoda na kesiye aba kanya bone fi se eno ana ye de gigi ani esiesie home ho ye fe eya akono na nso sa ahomka enim na otumi so kesiye no cholesterol no abro so edi bone wo nipadua no mu a ya na ekofa ohaw pi e de bra wo nipadua no eti yaw ahodo obegya nipadua no so obehu waposo na etutu ya na onfe etimi ayire eyewo ya pa yie obi afu na ho aye kese nso wanyam obehu kura na bibi esa ne namu ya na eha dwen enno enye kwa ani nyina mu no ote yaw ehu amane pa yie obi ehunam asai because of hepatitis kire se eni ahohina abegya no so a odwe ne ho awia anopa ne anadwo obi timi bopa na nkura tene nche de afe ne praye ne edwe ne ho na honam ebeden atimi anya ahoden mesrew yare wapi ana ebeba wo so ahohye Jondis ahodoɔ enema pii eti wanum nuro watu anamo biara na so ne nyina no ayehwebu ada mesraw se nipa owo anu aduro obetimi aboa eye power specialist herbal hospital yen ane yaye bida na ebusonso eye eti yaka na wagye adi na watu anamo de wani akire yaso eye na wo so ho atimi ato manka de se no se wotena ho eye hwe ha na wantu anamo a mesedi demo bekwa kofa honhona abegya wo so obo se wona onim apegya onase na apegya saa brandie na okra akwa eno no eti brebo ohaw abamu brebo a yare abamu efia tenam na infections di ni bone no mesraw enkwati Dr. Akosua Adua ya ne power specialist herbal hospital emfa wani enkyere baabia efise ebasa o se mre na ni nyina mu nso nkakra no na okra akwa no no eti awia 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 79 Mijina ya omudi ana me catch se no pemu ne kasa emu nyina no so no Fabedai power specialist herbal hospital okotodwe ewo ye kwa wontimi nkɔ no watimi aba me se ye de bidro kire so ama okotodwe no besanya hoden na etimi de wadi akɔne aba se ne yese na efata me se obo etutu wachiri eya wo ya ennompemu nkase yare biara de eye power specialist herbal hospital usisi ni se ya wotodro awuda so yi me se nya power de bia bekoso wanu maduro na kire ohaw no so no esopa yie grana ye moa na ene infections abetena sisie num atutu akuro ama ene omo di amama bi askatom ho omo hyase no
ni nyina ebefiri ho a na eye power specialist aba hospital yenuro no ene betimi anane amama ni nyina ye free ho na ekum emboa no ama osisi no so atimi aye free mesraw 0244 54 44 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 then any ehano etutu no emra power specialist aba hospital mesraw odia no approve so a fabra ne yenhwe enhohoro so emfa emmaw ne ete esi nani so odia no entimi enhunu ade yi aye ho ani ho ani eyo wisi obi de wo se asa abo e de agu so mesraw eye power specialist aba hospital da metrasam ka kirawo mese eho adanse e wo ho ne na osusu se nani aframpo no ene ono ade ne ho a odia ne sa hwani wei mese ebeyi ne sample ama oni no eso atimi ada ho biem ne nani enhunu ade ne nani adura na ade nsa yempo a wo se eso ne wisi no wo mra ne nani nsa nya hoɔden enhunu ade bio odwuma bia wudie se wo kenkan o drive ani ne ho hia na no ni dipadua no ehan ne kanea mesrew entena ho emfa nkɔhye adum ne aham abra wakɔtena baabi na afi yade niam bia so na wade nim die atoto no bia so wani no so no na akɔfa ɔhawde aba na afi na wutu anamo animanimu ya watra ba ko mienu a wahu sensakra bia emaye no mesrew ogefo ene power specialist aba hospital na meka wo se ne yadidie munye efi ye wo yensu ahodo a yenum no eno ene maye typhoid ahodo no eti enei oso ahohye a abegya wo so ayemtimu a akɔfa ede abra fever de bia ebegya wo so no brani ehwehwem famfa fidie mu hunu se typhoid ne bi na how etete wo a yenso anopreko emfa emaw menu aba da me transa me ka kyo se awo ene wo yem ba bia yeto badin no ene eye power specialist aba hospital ukoti ho a me se ene obekɔso atena se ayeboni na wababubu se ne da wo ye no me se wonko power enka nkyere me se obi eye boni e wo krom ha omomko nyina no edi adanse enya ba ahye omochi amanije abafie ne abusua mu a na eye doctor akoso adua ya nimde ene adomo atwedi ampode ama no ne tumi etachire se power no eno ene ne dodo na ade wo ho enya awo eti wo so ne ha wo aye akwasidie se fibroid bi na abegya wo so abobontoonto awa wudie num ahye wo fusa nyinsa na so wawum sanyinsa biara eni ho no Mr. Fabeda power specialist aba hospital ne no mo ne enyi wo ha we nyina emfiri o eye organic surgery moja sem biara enim na ohaw biara enso eni ekire mesi infections ahodo abetena wo so ya ene wonsabuo ensisi so yie etimi emba yie nsubone bi egu wo eyi nka epam wo ho kafo krade afiri nchen no Mr. eye power specialist aba hospital oyo ba obo besiesie wo wotema asamase eti ensuro 0244 0244 54 44 44 44 22 0200 38 31 na WhatsApp ya 0555 79 mini abema mesrawo ensana egu obema airphone no enyekwa besi infections chlamydia gonorrhea na betena wo so wantimi anko ne yie no esunsunsanso ebino no etube me phone na airphone onu obayi hia first na ka ho odin pa no se de sima ba ko na odaya mesrawo eye power specialist aba hospital hospitals na emu aye ha aye Eurobi no yan ye behye ne ma abone be ede amawo na watimi asagina na so biem atimi ahye oba no nyinsan eti enka nkyere oba no nkuto se ono enkope awo mbese ye namba nu so fidi a ye namba nu ana ehwe eti kan oba no ho muntu anamon enfo ni enkyere power specialist aba hospital na mo ba mese mo awo no edefua ewo ho ehaw biara ehaw ni paduanum se ye ntiri mojam ni no mpem ne kasem yare de ye sa ewo power specialist aba hospital echingi bia ene ho etitu anamon ne frɛ 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp ne 0555 79 endro no ewo edwa so SK heba mixture no eboa ye frokeka ye fututuo wo aboase eya wo ya oduane to yam na wuntimi a pe SK heba mixture bi na enonom livoke no bobrebo no ho ban afrifin srade bone ya ene etimi etoche srade brebo no na edi ne bone no ne nyina no obede ho afri ho a na ye livoke heba mixture no enu bi na ononom adua ya hebatin heba mixture no eboa support immune system no na wotimi edi yarewa eso enkonim ne wabɔ wa ache no enkope cough care heba mixture bi na ononom
na asie ebetu what test positive for malaria be pacho eye adua ya malamis eno na ejewo na asapejawo egina ho biem afi jiri herbal mixture ene ne capsules me se bema watoba ha bema wa ye mre de ne mogu ase woni yiranim onu bi no nim ebepeja biem 0244 0244 54 54 44 44 22 0200 0200 38 31 na WhatsApp ni 0555 79 once you do na Aunty Bea sere asem hia me se yemfa nya bad time mesrew adia som na ye kan sa no enye agudie brego fan club for no munyina ne yare bia no efie eye power specialist hospital ya do see ya ye be say share bia na o twese ne no na adanse bebre ana wudi e de afayo. Yeah, that's why. What my director straight to me straight. Yeah. Yo, and yeah, Akoma mu nsam dwumadie ena masugusugu amutie na mo hwe ye enso ewo Onia TV. Eba so adwada kopim efiade bia 1240 ekopim se no miensa ebebo. Ene ye nkoma ye bo ne esuade e de afa adoption process in Ghana. So we hu abofra bi na opese ofa akra na one ne kotena. Ekwan ben so ene wo se ofa akra no na one no etena. Director, we can you say there were two types of adoption. There were the relative and non-relative. And yes, I were inter-country and in-country adoption. Into what ye yenya ye wants to go. A fay and I ever call process no echo. First step, one who accra now person adopting no a day and it was away. Director. Mpacho, ubesi subia, wo hu akwala no hu no he. Okay. Because ntimi fu ho preko penka say ma hu akwala Aunty Bea no adoption. And my trouble has said where do we even go? Ntina ya ye no relative and non-relative no. Okay. Ma hu akwala oye mabusi ani utimi adopt no. Ana say wo pese wo je free social welfare wa kwa children home no wa ku hu. Ana say wo the adoption na opese wo ye wo ba social welfare ye be bo. Okay. Into the first step, say me pese me ye adoption, me adopt akra. Either say me busuani bi eba and am pese me adopt no. And now say me to na mo wako social welfare. Mo ho first point, maba mo ho. Me pese me ye adoption, and then na wo say me ye. And now ebia afia so yan kofo be children homes ahodoe. No akohu akra bi wo ho akra no ye ne fe. Or person adopt no. No say 3 ways. Yeah. Okay, in all the ways no. And then there was me. Say near I was say we say why a wide dream say obey adoption. First of all, obey in your office. Say you who say a relative adoption and our person we are. The bema relatives no aba. Akwala no ebusuafo. E was so omoba. Say ne papa ne maame. I was say omoba in the first place. No omobeji tum say ampa. Your person will adopt your bano. Because kobasi ye no nkwa be adoption no china nko na papa ne maami enimu hwehwe na eno nso abaye manson because omo na omo ba no nti wo so omo ba na omo begitum se ampa ye nua no ana ye busiani no na ye pese ofa ye ba no ekoba bia opese okọ now se eno ye gitum wi a na afri ya ye nhwehwe mu ahu se ede enti na ewo se wo de oba ana wo ma edima o sister na wo busiani ene ye relative no in the first of all ne ebe ma wo de oba ma wo busiani ni se bia wo yare se bio adwemu yade ana yade bia kan wa to ho a untimi nya adwuma enhwe abofra no okay enso ye betimi de abofra no ayeden ama o sister na wo busiani ana se oba no afrimu ana se mu ba ko afrimu ana se omu mienu ayeden afrimu a akwala no akoye ajanka eno nso no utimi je no mane yeyi ba ye fa ne se unua no a wo ba be ye no adoption ne ba no unua no ye adwuma ne yere nso ye adwuma na se wo ba anya ade a ye be ya ma wo. Oh really? No, because e was say wo e na wo hwe wo ba emra ne hye yen se ye ya na ye hwe yen ba oti ase and so long as emra hye wo say wa wo de abofra bo wiasum a e was say wa na wo hwe no no se enye yade na wo yare na no ma ma abobo isu se bia ni ho de a na che say there's no way a ye be ma kwan ama wa adopt this abofra. In this case no say a relative no
awo ho ayedin ama no yes but ni nuaba no okay opeso o adopt no okay omo ye financially okay omo nyare yes eno de ye nya ma kwan akwanya sa ni ho you see e was say wo ne wo ma etena se na bonding eba oni ni ntem ene ya mika obi ba so obe ya adoption kwala miensa omu nyina ye maame ba ko papa ne ye adwuma maame ne ye adwuma na you know nkwala no bi 2 years na some of these things not just say yense sam nkwala no nyina amfa ma wo sister no no nko na akoye ti say wo mpo se bi owu bi da nkwala ni nyini no hwa na ombehu no say ye ne papa ana ne maame ya adopted papa no exactly na wo na wo na wo do wo manyina ma obi na wo te ho no na se bi o hu mfa so ne de there should be bonding between you and your children enkola na wo so omuhu say on papa ni wo maami no and you should be responsible for your own kids e wo say wo ye aduma na wo de hwe wo ma se mo na wo beboa na wo aboa wo mo oti ase ba iwu ka bi ana maami no wo be 7 one no kunu no ahokyire kura asa wo mo ahokyire bu mu a mmofra no kura hwe no akoye de eno saa ne de you can be considered but uye ni firu manka titiru ye hwe omo amoye completely vulnerable say bia yade bi nti omo ntimi nkeka omo ho mane nye yie ana say bia obi afirimu parents no bia afirimu sometimes e bi wo hokra beba na o se obi a papa no ye nimu no wadwane eno saa no kra e din mayen because ye be da hu se ya mpa se papa no wadwane okay what you see na ne enti aya na ye ma ukofa parents no so ba no ye je omo weyin card ne no ma no ma nyina hwe bia na obi ba kra na wakowia na wo de na aba na wo ba be ye kanana ti ye ni nyina hwehwemu ansana exactly wo ba ansana ya ma ho kwanya na che se ne social welfare ho ne de relative de ne yentua na momba ho na de wo kei de se de obi ntimi nchini nua ba kra se o adopt no oh utimi ye say na ma kire kwan aye fa so aye de ye what you say but people are doing it okay there bia na papa yi bia na ahokire wo fie na utimi hu say asitina no munye kura na ya de bi wo ho you know those things are there ana bia ba kokura afirimu those things are there to mo ba mabe hu abofra no maba mo ho edan na yakofa ni weyi na de nyina ya ji atum say ya ji tum wi a okay ne ye ne say obeto form oto form na ne wo be ye ne say ye ma wo police ekoji police clearance eno ye be ma ye wo form bi wo ho a ye be fill ama ne address ama the crime regional crime officer ndu de be ko ho na o ma toto ano o mpe na chese o mo ye investigation afa o background hu say sebi o nya nipa boni ni wo nya se ni se nti na o ma she o be 2 weeks okay na wa beje na form na mu nso obeye medicals na ya ma watwitwa ofie mfoni exactly ofie a wotim no obetwitwa ho mfoni na watwitwa washrooms you know na hall hall ne hall ne ai bedroom no watwitwa ni nyina pictures na wo de aba na obesa ye affidavit obekwa akobo affidavit obo affidavit no wi a ebi wo ho na se wa wo ye no kra no bia na unye stable enam se wa ye busy ntu unya time obetimi de obi abegina wa na mu ono nso be swear power of attorney o swear power of attorney man na obegina wo na mu na chese anytime a unni ho kra no obetimi abeye enti ye wo sa no ma nketenkete no wo ho a e wo se odeba ntu wo ye ni nyina de ba obesa meti wi a ne aye photocopies ne de bi ato ho ne a posti ayi no ekọ encrime adoption authority yes eco adoption authority nto omo nso na betena ase omo hwehwe ye be ye home study report about you home study report no your applicant no your officers be ufi abetoto ano aye report ne aye child study report ye be report afa akola no nso kwan aye fa so aye be hia o ne nti a wo so ya adoption no o background information ba bia wo fire ba bia wo tie se ne ofie tie you know bro no a wo ye be ye ho report nyina ye sa na ye de ko adoption authority na chese omo no fi se report na ya choro no they are convinced e se bi onti ase ewum na afi o ma issue clearance no in the clearance no na me se ba na afi wa befa na wo de akohu o lawyer okay pacho before you be call lawyer de ho no me fie no e wo se ye single room self contained chamber hall self contained
2-bedroom flat and I say a type of a diner. You know, usually no and yet the type of diner they here potting the I report here to get the location. Okay. Yeah, we say oh the basic facilities are akwala no wo betinemu a no ho nkyere no. Okay. Wo de emfa say bi akwala no wo children home e na wa wo ba be fa no. Tibia na wo mu no untimi mfa no nko e ma no nkonye a worse situation than e wo mu no. What you are saying? Inti I was say wonya baby at least ahoto kakra be dem beba. Inti eno na yehwe. Okay. Inti usually no it's just not about say be a single room self contained. Na sanso make sure say wo ye adwuma ubetima hwa akola no inti ya na yeje wa yin so. O bank statement and a pay slip. Bank statement. Yes, obe apply your bank statement and a pay slip. Ni na yeje ka ho. To make sure say the who we want make a pay slip and you be an GP. But obi a wo di gwa at least e wo de kakra kwato to bank na susu okwa even MTN momo kra na wo ya wo statement wo ha mbetima print. Let me hear you say enye obi asebio oye formal worker bosome so a ni pay for bank. No. Like I say here o pay slip the attached documents no. But minia be maybe me ma me bi o no adi ni dwa kakra bi no. Yes. Or your bank transaction in any form. Exactly. Yeah, statement na yes. And then into the court post court adoption authority. That's all mama clearance now. Then you go into non-relative so is almost the same thing. So I can answer near the fact. But no difference. I woman say age no difference. And we no feel on so and no young castle for abusia for because mostly sa ankola na yankola or completely abandoned. Yen you more kwan. Now what happened is Mrana says akola bi bedi ensem ana children home for a period of 6 months. Na obi an unity mbeka say ne ba yetimi de ne ma adoption e mane ye because one na enkipi no. And akola bia nso e fata so onya eja na na. Nti ne yede nkola no ma adoption no. Was akola bia every child is supposed to have a family or a parent. Okay. Enti no what process ni nyina me di me fie documents ni baby am take pictures ni ade na mo so abaye me home study assessment and home study and child study report no na mo de call adoption authority one normal clearance na fe makope lawyer. Yes. Na lawyer no so na dwuma die ni sen. Na dwuma die ni say eba what do call emra ho asema omo na eka what you say enti ono no ene be chro ho mransem a wuwo mu nyina na ono nso de akofaale wo court. Nti dey no court no be ma ne order no e wo say lawyer no nso igina ho na say famra no ho a no ono nso atimi draw judge na adwuma aba ne say ni na mra ne ka. What you say na social welfare no nso because aye na ye in charge of children and vulnerable issues no. Afi no obebisa na akola bi an background no te say my read there but there are questions ba ko mienu bi wo ma obebisa so if you say bi a report no kra ye tro ye a ye de clearance no bibi nim a bibi tu chema wo mu a otimi question lawyer na judge no into a question na wantima ama na no yie papa bi a and there ne wo hia no obeka say fabra ansa na ma ye adoption no ni nyina ye enkola no ene ye bo mo ho ban social welfare bo mo ho ban ena court no nso ye den e bo mo ho ban ye sa nso ne ye nso ye bo ye ho ban o de ne family kwan nso say na ogi ni wi a o kina obi be ka kire me say ma ko wi a ne ba bia obefa bia no sorry ye hu say what do you call it ye the family kwan nso ene ye den ye yo etefo say mutie na mo hwe na enne yesuade e de afa adoption process in Ghana say enya asem ketwa kra wo say efo me sorry ya na kwa children's home bi na me hu sakra bi no ye me fe me be umbo ni ti de rebe sa we bo ni ti ma kofa no na mind you eba non relative na ya na ombeje enkola wo social welfare no mrepi no nkofo o ne ya apply dada ye nyama ye momma ye bi enye ye na wo hu say non relative no de ya akola sebi unnim ne maame ne papa na wode ne ma but enkola no so amwo children home no bebre no e wa abusiafo amwo children home me ka kirewo bebre no wa abusiafo ba say na me ka no as people don't want to be responsible for their own case bia na ye nka ne say maame no na afiri mu ana papa no but abusiafo ye den e wo ho
And you can't give such children out. God, the man, no crab, basa, medicine, out in a movie. And they won't also come and pick these children from the home. But you said, say, a cranny bedi home. And no challenging now, ye one. What you are saying? 6 months after Ube to me the name adoption, Meraquan so dear why, but say Nipano be wunsa or the this year be ama. What do this year be ama adoption? What you are saying? Oh, ma on found court no I could default. Straight ahead, you know. Or the Obeko Momo FM station, no, I bet us no bowage into what time I will back us with the name family acquaintance, no, I say, oh, dada. What you say, Intina Yana, that is the challenge we have. And Colano Woho, Rana say 6 months. But anyway, why who never for? But they are unwilling to come and take the child because we are and your non Ankasam biological child. On himself, a bra, na sister, be bar, none of us here. What you say? Na koyasem. Okay. Yeah, discussing adoption process in Ghana. And you a video no and free hanum say, nay, yes, ya dear papa, from you be say, O metie, na so pese oko adopte akrabia, we who kwaya e wase of faso. Yene Ashanti Regional Director of Social Welfare, Ena AD and Komo, Mr. Patrick Nawa, Ena Wabo and some no be eso edi achre, na bebre na edi achre, age limits ne was say yes, say me kwa adopte akrakra or sakra fie no, a year between what age and what age. And a responsibility se ba bedam so se makofa akra no ewie no ni nyina eye enkomo a ye bebo na ye bekwa akotie ye nuanom bia ye nuom kodi nkomo e wa abonti bi so mo se den kra no munimfa adoption ho e wo Ghana ha sei na ansa na production e be yesa audio ni video ni ready no ma yenko cash out na yenko nkopeska efama yetiefo a mutie ye e wo Akoma 87.9 no dial *439# phone bi ekita obia no dial *439# no apike number 6 eno eye Akoma FM obetia na Sir John anopa morning show no so na ye ball number no HSK Tony Best enso betina mid morning no so a ono so ho no HSK ni bi ewo ho asana Akoma Sports enso ye HSK ni bi ewo ho utwa ba ko a eye 5 Ghana cedis inti twa ba ko twa mienu twa miensa enan ubohu ana ye bodi 500 ebi mu credit 1000 enyi wo emfri sa cash out dwumadie emu na ye kai mo say Akoma FM ye de apomudimre enso e de abeka ye dwumadie a ye di ewo ye station hanom ifiade nwumre bia 7:30 ekopem 9 behia abna de pay na oni enimdiefo doctors nurses any health workers a omabo bill ewo mo profession mu endi enkomo enfa health topics ahodo nyina ehun ifiade be ye di edim kan na de made in edition no ye de ebro nya ka chem say November eye pre maturity month enti ye sha ase de na o say kasa efa preterm ho primi enkra ye wo mo 6-7 months na ye say aya na omunye nipa no ekwan ben no mo ba besua de ewo apomuden emre so ifiade nwumre hia abena adepai na oni wo embo sa enkomo no BA Ventures enso epe enkofo ni omo aye adwuma se obetimi aton ade sales and marketing executives na omo pe wo mo BA Ventures o se oni omo ye adwuma ma free accommodation bosome so a oti 1000 Ghana cedis asan wa ma bonus enso e de aka 1000 Ghana cedis no ehun hostel ho wo da ho free o kwa adwuma no pa ono abefa o kai befa we free hostel ho e do akọ bia wo ko bia mo po enwumren so a osan e de waba intiti numbers yi na frɛ wo na oni omo nkoye adwuma 0536 790617 0536790617 and 0598921817 0598921817 enti yankwa ni yenkotie ye nuanom a yebisa omo abonten so say adoption e wo Ghana ha kro munim na omunim so a kwan ben na efa so eye adoption no yentie ye ba sese ya eno de nya saade ni binti mintimi menwene ho sa enhyehyeye no wo fom anka mepese meya mepese mefa mehu ni pasen se mekwa akofa bontinsu ni afri children home titiro ya kan fo no e wo bibi se bia da achi na meni ho afi no mbe soleti akola ne se wokra wo ye ho ho ni baabi a wofiri na ekofa nche wa show de aba busuani ti wo fa busuani ni momu ye ni yi a me de mepese nka mekwa akofa bontinsu ni amada achi meni ho no mo a akola ni benya problem. So the meaning say to adopt a child there. A legal process I also sign documents near the audience and offer akola ko ntimi enfa akola say who no street tia no atamne de no say ma adopt akola
I can't best tell how the process goes there. But I mean, say your amount for be on you have to reach to them. Say one more best in sign crata, they have to know deeply about the boy before obey me accept to say, oh, wow, adopt your color then uncle. If it's me, I'll adopt your crown every children's home. And yes, I'm so I be a medium so better for my. Me who say be at on the batch in the ball so and I say be I'll be the back or so private so and a toilet so meet me up of our pan my any my bomb pies and a bay up and be now by a media no my friend said me and son of my walk no me timid major party and be a my be at media jano send be a miss me sure I feel because I think she will be there and I also do that's not me fan the meeting can bodero message man temo I say in case be a obi ni mo bi ato ne ba atwe no na ne bi obi aya dance de say be a me wi akra no aha no kwa ma eboa ma me metimi aye nka ta fa akra no say be a me fa no kwa na say be obi en ne say be ma nya nka ta ma metimi akokos no ma kwa ye ho nka ta nti say be a hye na obo de me ma me ni say metimi edi so a na jure say ma fo say metimi so be a my head a beboa with me I bema so because means I'm papa and go back next time the connect be a who and and also you go to be there was a Minko area. Then Minko, I mean, investigation about him. Wow, never because I mean, maybe I'll be who out. But still, they'll be who outside street. But maybe I could follow the process or I mean, investigation about him. Still, who know, and to me, there is different. So, there is different because of how we living a life. And you say, be a investigation. I mean, the area or one number. The man who say, be I am passing the moon, yes, and I say, and yes, sir. Oh, was you gonna Okofakula? I also offered the war street issue because I know about my reduce chronobo because on your babinda and answer on your India. Edia obey the Obabokrono. And you know, say me margin there. Or say Okofa, the war street issue. It's the animal farm. Maybe say some questions in the animal farm. Maybe I know man who I'll fulfill my head, but one I stop my POS audience. What I say. Maybe say some maybe and son of a fan at financial. No, Timmy, I come for the hotel, my mention, my mini being, and I'm a mefa. None of my mini being, maybe I never mean I'm a boo and I say, be what them when you may be I on your time. They may consider there or tell my mention, I consider. Because I don't know, me say, I blabber more day man or brand was man, which is me find about me channel, me buana, and one to be vessel, my Miss Wama, almost so any BBD. So far, flower bunch here. And don't trust Apalana Baby back right away. I was so who I'm buying and paying for, and I saw authorities in the community where you took the child. Then you pass through the right processes. Send a mayor Apalani bit to me a bayer or dear. Young far Palawa Bonte, and my name the right away. Emra and the age or mining. Into so one farmer applies not offer a palafia but no be or dear a bind it to nature. We will be now way yamba. Sebi now per se onya of offer pala. There was a children's home, and sometimes to hospitals we have people giving birth that they don't want their kids. Social welfare for wage. So they send those kids to the children's home. You can go there, pass through the right processes. Now one adopt your palana. Now palana be your dear. For any asha for the ebimu adwenchre or adoption ho no. I mean, they take away for me, no so fan or ball as well. Director, now maybe now I say for 4 contact up your more ball of sea. I say, if we are assassinated, we not many assassinated. And your dear, sir, and your dear, Oko, who say will be at Toneba at Cheno or ball as well. Yena, a social welfare for no crown, and ye dear. Okay. May I say, who be Bisano? Or report my police. Okay. Or report my police. Or when they the body responsible for investigating. So on be share chili quine by be free. Into a month so at that point no. On be fresh social welfare for. Now mostly nye bibisa ye de no ko hospital crash with ye mfa no ko home.
But the no hospital, na hospital no doctors here no more discharge no. You hear in the report. The police fire or police extract or munya ya na akọje police extract. Now with the medical report. Now if you are one of the homes near the night akoto ho. Now if you police for no your mo hwehwe mu ne enso ye hwehwe mu. That is what happens. Okay. Enti yes sign bra ye process no say bibia ye settled judge afedi wa hwehwe mu say obi bia ye okay enti nipa we betimi adopt. Say menya de ne betena meje no abefie wi is that the end for social welfare ana ejumedie bi wo ho no ma periodically o say me ye musutu anamo wana that is not the end. Sebi oye nipa yi de ye be pese ye monitor once a while e be hwe ni progress ye de na ama wo no ni progress te say obi wo ho a sebi o na bia na wo de akola iko ekra wo kotiti no nti ye ka say that is the end na emwa nti occasionally no ye beba na be hwe se ne na sitina mu na pomu de ne total development etie and then we make recommendation to the national authority say abofra na ye de na ama no ne hwe no ekoyie. That is it. And yes, they be an aba ho ne aba interfere no, but occasionally ye periodically I'm fan say be a whole year ye betimi abehwe ne aye report. Yen sign bra age limit no. Me applicant no. Also say relative I should be the age limit for me is 65 years. Yes. And the non-relative no. And also age limit no 55 years. Yes. Na abofra na maybe adopting no. Yes. Or some age near saying the difference between war parent no and an applicant no any abofra should be 21 years. And there was an applicant no in both cases there was a year older than the child 21 years. Yes. Okay. Okay. It's that is it. Exactly. It's a 65 na akra no be 30 years oh so any difference no 21 there. Metimi but yanka say bia or yanka say 30 years abofra a person adopting 15 years you cannot because the difference is 15 years. 15 years ultimate adopt because I say nyini abro mfie no so yankwai eyi no non relative no okay eno no children's home bia timi ye bia na say there are some children home a omo de enkra no mo allow say how de yen koy adoption free ho ne ho ne say ya na supervise register what do call it children home. All children home. Yes. Into children home bia or exist ne social welfare for na register no exist no illegal ye chino mani ye what you say into such a home no enye credible home say utimi kofa akwala ho say o de ne ma adoption because ye ne was say admission of akwan ben so no nya akwala no ho in the first place what you say and ye admission no so nya ye nkwa na eyo then e make na ye medicals and a police extract. All these documents are made available and send the akwala ko home na wona wa ti home na won register no unya akwala no hin. And so we cannot deal with you unya credible. Okay. But all the licensed residential home make children homes are yen ya more krata so mo mfanya adwuma ne de yen yetimi adoption from those homes. And adoption no enye children home ne ekoye no wo ba wo the application ba ye mom ne ebe ma wakola nye wo na wo ko home ha akokase we ni na mepe no director sisubiem enye wo na wo ko home akokase akola we mempe we nya sa na ye no wo apply ya enye wo nkwa no apply wo betima apply ha say Ashanti region say opa abofra nanso abofra no betima afiri Accra and Volta region and aba. How? Yes, it is adoption authority and yes ade no nti bia wa apply Ashanti region kura na ye ni akola bia wa ha nti me yanka say ye ni abofra wa nti me ye ma obi ana say Accra na bi wa ye timi de ne ma o ma ye. So what you say to say the na me can scenario na me ma ye ni ye ko children's home koye ado yeah wa koye adoye wo hu abofra bi wa ni je ne ho eno there is different from say wo koye no wo select wa ko hu abofra bi wa ni je ne ho na wa apply say akola we na mpe say problem bi anu ho no ye adoptable nkwa de a etimi de ne ma o eyeye. And this idea say me apply but make me specify say be a me gender we. Oh yeah, it's allowed. E be a you share between age 21 no
na me okay dia metimi aka sem pe between days bema ope oba me pe akwala wanya 1 year 6 months 8 months then eno de ne ope bia utimeka I see enya sem but ade ba ko nso a wo ho ne se obi wo ho a obeba o so ope oba no nso bi nyembae na bema na aba na se wo mpa na che se wo chance no dire e de mo obi nso wo obetima age bema na ode na akwa akọ be 3-4 months o sanso de aba se bema de mempe no but questions are ya na wo se ebi se ho ne se bi o ma o mu ni bie kura no na nyame aya adom no abenya we no nti emva ne se nka nyankopon ema obi na nko ye bema ka obe ne dey. In that case no moye dey after going through all this rigorous process no adoption ankasa de se enya ye na court no ma all the way a eye wo de okay nti wo de no ba na yen akwala na wo se ye bo no ho ban ye no ye be ma o cancel ye be kire o mu akasa kire but se wo insist now de ne ba de anu no se de be je wo se ye bo akwala no ho ban nti after me fi o kode ne kotena for some time na o say we hu nia me bi nti on pe na mo cancel na so na mo beje mo ade na se wanje ana okoku na so okopra na out bi wo ho e wo so otu ya na oh ye nya no hwe okay ye nya no hwe but eno no de say ya adoption pa wie no enta nsi say nipa no de ne beko but in the process no e bi wo ho a ye wo period bi wo ho a ye de abofra no be ma for bonding nti eno no wo de no kọ kakra na se ye nyanji order no na wo so mpa eno de yitimi okay in the process no ebi akra na we hu na opeso adopter na se mo amode ne mami no over my time kakra na me na ko bond ya se bond ne be fa exactly into within that period na se obeka se mpe ma dia pair mo betimi exactly oh I see yo yeguso ekasa edifa adoption process in Ghana yene Mr. Patrick Nawa Ashanti Regional Director of Social Welfare ena yene no edi enkomo no into adoption no emu eden but enye den sa into in all this no it will take be saying process ne tintin ni tietia be 1 year no it's difficult to answer because depending on the availability of children say relative they are na enche say ndie wo ba no wo de wa de na eba o ti ase ba ekofa non relative na enam say yenni emofra sebi ajane na ni ho na amoye completely ayisa no ya na take place check akra okay yembisa eye common thing na we Ghana hanko for eye pa adoption yes omoye oh really adoption omoye papa any figures to back it figure there time perfect but for eye pa omoye pa okay ya kasa ni mu nyina me pick one thing yes wo se couple oba ni kunu oba ni kunu oba ni kunu yes it doesn't mean say be ma say bio on worry ye or you financially stable or tifie fine on ka hokra be ma say on worry ya ye ma adoption onya o say ye no emema enye ye hwe emma de nanso ye de ebotom na hwe emma ba say nkola ho siesie o ma didi sem ne ne keka ho no ya na emma no na ye because ye nimre nti say wunni sa emre na anya ade ayede abofra ma ye sa be ma no on worry ye but e bia owo caretaker bi owo fie ohwe fie ma no how sure are we say caretaker no so benya emre ahwe abofra no nti na titiru ye wo a ye mfa ye mofra mama nkofo unless e bia ho kire bi na aba un say ye sha ase no me ka che say every child should have parents men ka say parent o me say parents ana akola no enam say bi oni bi amaame ne papa ni nti ne ye de ne mawo ne ye de ne mawo so a ye san so de na akoma obi a ono so oni yire nti ho ane ne maame ana wuye no furu mu a na hwemu ne enye easy sa say be ma ye benya time 24 hours de bia wo de wo abofra ho ye need sa amre no ene na me bisa mama mama no hoye yes oba de oba wonni kunu a yetime ye utime ye adoption oh e de kwan da ho utime ye adoption emani ye ba se wo kunu nso na wo kunu no kura no o se wo nye bi kura he has to consent to it at least medicals no ono ne na wo se eye o nse ye wo joint adoption ebi wo ha me ne me kunu na eye ebi wo ho nso a bi a oba no nkwa na eye how is that possible say oni ni kunuti yeah but oba ni nko aba se mpese me adopt yes me pese me adopt akwala oti ase enti obi o ha na be ma no kra wa wo ne ma ene wo be ware oba no ene awo ma nti obetima aka se okay me de mpese me adoption be ma no okay ye nti eba medicals na
ye obeye bi na because akwala no ba ono mo na betena nti se bi o se yade bi wo ho a eye contagious a betima affect akwala no nti no medicals no de mo mienu beye na police clearance no so mo mienu mo beye ba ne aka no nyina de utimi gya na oba no kwa aye police clearance no mo be hwese me ex convict na say boni bi ben na wo me ho sa na police fo be say mame ex convict pe say because we ex convict kra no wa reform a oti ase wa sesa eno de enka hwe ba se bia wote ho sesi ya na wo ba be ya adoption no kra no na bia ba bia wote ni yo bia wo yi kire mmofra kra no enso ani uyo obi a wote te nkwala uyo obi a wonsa haw uyo obi a se bi obone ati umu bone nketin a bia wo nom nsa bi wo nom nsa ya ka so nom nsa wo nom bo oti ase abra wo de abofra kwotena sa su na ewo mu no wo de be dware abofra no eno nti ne ye sa clearance to make sure say sa bone nketin no eni umu se ne akwala no behwe na mananyina abe panyimpa me read about topic we no because who baby say in some Bobaka between 25 to 29,000 Ghana cedis before you adopt a child in Ghana. Okay. I don't mean baby any paninya and a source of information, but a year then I can a process be our one you be to anti me men can in boom because Okofa lawyer no be to because lawyer no ube to a baby. Bet your legal fee. Adoption no so fee or and a process be our obey no fee she kakra or until I don't know how much a be cost so at the end of it all. Okay. Me sign court mechibium the non-relative no. Say my I bet my money my process ni mu nyina awie na mo de akra na mame akotena fie. Na then I feel all of a sudden me wo fie da kwa me te kokokokokokokoko social welfare phone ni. Adan akra na ye de ne ma wo no. The extended family members aba say ye beje akra no. What happens? No, adoption dear. And yet I don't think say ya be because before say dey akwala be ma adoption no. Nti ne ye nhwehwemu bebre no. Oti ase ye nhwehwemu bebre edadi say abofra no awofo bi ani ho non relative no. Ana ye de na ma o. But ye mfa ne say ne wu kan yikura no. Akoba ne sa o nse me ka kire say abofra no bedi enho more than 6 months na obi amaya na che say wa neglect wa abandon akwala no nti mra no maye kwan se etimi de ne ma nti ye ba na ye ka say ebeje na obetimi de yan court. Oh okay. Yes okay yo say obi e fa koti kwan so e fa akra say ordinate na wa mbam be humo process we nyina mu eden emra na wafum se monsa so ni panima edemra apart from children act here obochire ye edemra biom na wafum a muhu sa ni pana mutimi prosecute na no ukofa abofra ekotena I don't know how a wunya ne se bia ukohu na abonten ene woni nam ho na wo wa akofa no ena odi na se memete me citizen ena won so ye citizen o se wo se ye mi o ne ebe ya ne se ye report ama police oti ase enye yen ye take up those is criminal say wa kofa obi ba na wode na akotena abra unya krata bia e wo say wo na abofra no tena nti eno de we hand you over to the police omna be prepare for court omna be prepare for ombe investigating na say ko daddy say akwala no wi aye because wa kofa na say mra bia anta akira wi aye no nti they will take you be fa akra na say mra bia anta akira me wi aye that is it say onye wabusi ani ba. Okay. Onye wabusiani ba now there's no formal arrangement bia so wa bia. But the busiani no one dey some samra ni mu kakra pa. Say because say me still menya clear ho relative one no. Say ni kunu ne omo nyina ye okay. Financially omo ye okay but ni nua no say bio awo ho aye den ama no no pese o adopt ya. Mo say there be o so papa na ne yere hwe de ma. But na identity na pese o adopt. And I would adopt it. And I'm saying we need okay. Okay. Now, see, the papa and mammy financially okay. And almost say, yes, I need a maybe somebody can consider you in a way. Sometimes consideration be ewo, but in case him padia, akwala bia, I was what na wofo no nyini. What you say? Akwala bia is supposed to have parental guidance and parental care. And also ne maame ne papa. Any e ka say sa care no eni ho dia ene wo so okotena obi ho. Ena sa care no eni ho ene ne say bia na
awofo no yare what did I say and I say be a woman free mu so they are not able to get care now e was nka abofra no nya no eno ene ye de no mo bi a eyeye but here is the case sa care no they are able to provide enya wo na ye dwen wo ho abofra na ye dwen no ho ours is to protect the children not you okay yo social welfare DS is to protect the children not me the applicant unless you are vulnerable okay yes. Okay yo enche bia ye bebie ya homa no na onso o wa adwenkyere bi e wo ne nkomo a ye boyi ho adoption process in Ghana also opese oni yen edi enkomo na oni yen edi nkomo na ansa na no ma yen ko 3p garlic mixture hwe ne kope edre bi nenom na ho ento 3p garlic mixture ya ye natural garlic ya e na ya ye di egutu mu a ye ton e boa e boost immune system no e regulate o blood pressure no enso e di maw ojo so na wote yaw anasa wo bra kope 3p garlic mixture ni bi na enom na ho ento obenye bi e wo pharmaceutical shops nyina afi Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidank ena Angelus Dani Herbal okoho no ma obenye bi o pedodo etua no afre Piwak Natural e wo 0248928824 ena 0201000021 kai ne hu say 3p garlic mixture yesi yan natural garlic ya ena edi egu etua mu etua no ebo nti ukọ na obi ton bia ma na say etua no enye de ebo ni bia wo se enye eno a cover no eye kokko ena garlic na eda ho no enso eye kokko titi natural spices enso ebema weduane ayede we enso ye yan natural spices ya yekuafo ye duade ama ye akekedro ginger akekedro garlic nkete jene bay leaf nutmeg eno a ene ye dia ye titi natural spices yi ukodwama so a wo se opetete natural spices kone kope bi ne fa ye weduane me see ade bia bebo hu dehuro e wo ye fidie so no na Food and Drugs Authority ensa ehyaase enti ehyaase dia no hu se wudi a emfa nsusanso boni bia embrew o pedodo etu a no afre 0245 580957 0245 580957 Agbozo Herbal Clinic enso ye bia okwa obetu yare wase nyina ede amawo owo mfidie a ode be show ni padua ni mu ansa na wo yare a ehaw na wa ma ho edru typhoid fever junso mu haw enam haw usisi ya oya be man intimi ngina so na ode aye adwuma yi a ni nyina akwa Agbozo Herbal Clinic obe show na ho ato o Kumasi Dichem so May 5 Old Insurance Junction wa ena obehu wo no pre omo e wo 0553417752 enkran kwashiman enso oben ohine no ahimfie kwa frɛ omo ewo 0241750282 Agbozo Herbal Clinic koho na omboa na ontu yarewa ase emfama na ye kai wo say nyame ya doma 19 December ye kɔ Kumasi Central Prisons akwakoye omo adoye ye hye dwumadie na ase no miti ho kyerɛ wo say nra ye pon dwumadie na menhia prison officers omo so bebre omugu form ho twen ye ade ya mo so mo Kumasi Central Prisons menhia prisons for ye so ye wo ho we say edwuma no aye kese papa na say ye beko say ye nko ye tiefo ene yahwefo gese mo a na mo betimi aboa ye ama yakoye sa adoye no wo nuro ahodo bia ye betimi di akọ akoma wo ma akwanya wo honom wo betimi so abre ye nnuane wo betimi abre ye nsuo doko bibi bia ye de che ye yie entade a sabio ye de ma ye nnuane mu a omo sha eni da ho a wo betimi e de abre ye sapo semina de edi dware de edi siniama de edi twitwi ho ne ade nyina no eno so wo de kwa a ye be ama ye nsa aka nti betimi asende umomo no e de afa 0530507849 0530507849 edi ebeba no eye James Agblevo na wode usika no afa ho oniama no nso edoso na se wuntimi emfa embrain so a wo fresa number ya me dia todwa ya eno nso ebeboa wo ama yensa aka ekwan ya yensa beka no yensa aka number sa obetimi afre ye no eye 0431144497 0243114497 and 032249803 ubetimi afre ye na ende ye nkomo ayebo eye adoption process in Ghana no yedi ho enkomo
0243114497 0243114497 ena 032249803 wobetimi afrɛ na akwan a ye fa so eye adoption e wo Ghana ha sei no wo adwenkyerɛ bi question bi a wo pese ye nyina ye bisa na ye nya clarity na wobetimi afrɛ yen tu wobetimi afrɛ yen e wo 0243114497 ena 032249803 adoption process in Ghana ena yedi ho enkomo ye ne regional director social welfare Mr. Patrick Nawa ena edi director. Hey, hello. Come on. Hey, boko there. Come on, what's your name? You go there na fie. Ai, me hu sana say na onfrɛ timi a me hu sa wetu kwan. Wakwa aba. Aka kwa ya dia so baba. Yo, eni akwa aba. E ha so boko eni. Yes, ma bi no bibia ko so. Ye da say. Ya di ko fun come on. Aha. Abi expert wo no. But na je phone phone asemi say ya kan e say wa me kasa ya tente me se be fa me. Dabi. Obi tumi na wo ma je obi ma di ba ko. Ya te wai. Mo nsia pa. Wonso pa, wonsha wonso. Wentimi engina so 0243114497 032249803 wobetimi afrɛ na yabo enkomo ewo enne adoption processor yedi ho enkomo. Aunty enne we say speaker abetina so on say Ghana say parliament we why the papa na me yaduma speaker oh sorry be 2 weeks ago no o say wa journey house no sinedai and sinedi indefinitely nkasa ho akwachire behind the scenes ama council of state fo nyina akwa no ama sabre o say obere call house no echina na ansa no obere call house no press conference change bi ekoso ewon kran speaker person address media na nsem bi ekoso no ono so na adwen kire wo ho no otimi eka ema ye nyina ye tinti sabre de mo fa nche ye ene na osanke ye pon 3 nso say bibi ba say na o say ye koho na ye kotie de speaker so ka che nti mo hwe ye o TV so a na de nti a abasa na mom obetimi e follow e wo Facebook, TikTok and YouTube ye da ho awo. Hello, good afternoon. Yo, Pacho Udin baby a okasefi. The friend and the believe got the fleet to me. Okasefi fa. But me Pacho okasayenti o. No ji chane se na okoya kola sa fa na se ya na woni na se wo kula no na se me hu ka no wa ya bani ana. O kwahye no Pacho kiremu bi o yenti ase. Yes. So kwata akola sa na so fa na one ne ti na se akire epie se oni akola bi ti a so na oni se sa amre na be fa so a ene so wa ya bani ana. Eno ne nden chechira ye de air man nti director obi so wo hu akora oba bi na wa fa na akotena no akire se ye boni wa wia nya sa na ye no nti ne yadi kan akire mu se bibi sa no o re se akwala wa yira anase obi na ato na atwena o report ma police police for no ene be fresh social welfare for na ye de na akọ hospital na age police extract ansa na ye de na akọ home ne aye nhwehwemu na police for so ye nhwehwemu omo ye koduru be 6 months ne ehu obi na say adoption na ye de na ama ba onkofa akola prekope ne nkotena enye wo ba wo fa ne saade aye bone yo ye da se wo fa ne saade a eye bone 0243114497 and 032249803 ubetimi afre na adoption no so yedi ho enkomo. Good afternoon. Yo Pacho Udi baby a okasefi. Pacho kasefi adi esa wa commander Macho kasa Macho wa o de so amende oye den ya ndi pa ko ni ase mo di te ba tudo so mo na be so ope so adopt akra na okay any TA na obeche ebi asese ya na obeto obeche so adopt akwala o de ko Pacho I ko this our question put the chair no na ya fa to do onyi wa no why
Director Pacho, for the clarity of yes, Mrs. Say open adoption. O de ya wombre social welfare regional office. Oko Edum, yani immigration for na the same building, story building. Nti ukwa ya painti animu no nyina immigration ba nyo mo nkwa na ho. There were department bebre. Originally na ka social welfare for nkwa na no mo ho those days. Ana yetete district no na ya yiyi bi nti immigration for ho other department enso ewo ho. Nti uba anim ya painting immigration color. Closer to court of appeal. Okay. Nti anamoto bia no. Yeah, obi a opeso ya adoption bia omra ho. Okay, na se me wo district bia eno adoption na nkasa no ye no at the district regional level. To call district na ombe chirechire omu ba gere oba region no abeye. Okay. But it means that district bia on the social welfare officer. Yeah, wo call a ombe ma direction no as to the no about region. Yo. 0243114497 and 0322498035. Yakasa Ediafa adoption process in Ghana. So we hu abofra bi ana wan kasa bibi nti obese wo adopt Accra e kwan ben na e wo se wo fa so. Director ma bisa ye wo limit to number of children obi betimi adopt. No, adoption there you need limit. Oh. So far as me betimi exactly. Okay. Any limit. Okay. Yo. Hello. Wait me engine so. 0243114497 0322498035. You know any numbers are won't betimi afre say oh adwenkyere bi e won na ye nkomo ye a ye bebo ye hu a won't betimi ababa baby say na yahwe de eko. Okay. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Baby Akasefi. Me say me agani na me amana no. And it me now adoption. What is the process? Oh, you Ghana ni but what amano ne? Aye. Now person adopt Accra no Ghana ha. I'm patcho aye. Me patcho you. Director Bea you and why? Yeah, and no ye inter-country adoption. Mira ma kwan se wotimi ye. Enti first of all, yeah, obeje ayi. Director Kasa obeje. Yeah, first of all, obeje home study report. Every social workers are more amonone ho or a body responsible for social welfare. When your social welfare for krana unya any lancing social worker obey home study report no amount. Now waje police report and I say police clearance. Now waje o medicals. Into we na ye nsaka enu wie a ye wo form wo ha ye de be ma. Into o to form no wie na wa feel it. Na ne medical abobo so ye be sha ase no. Ti se obetwitwa ofie ne ne keka ho no na wa ye nyina na wa ye power of attorney enam say unni Ghana hanti no power of attorney no ubeyi obi na wa so power of attorney aman no no begina wa namu na wa ye all the processes for you. But sa nyama ni nyina no obeye wo the country of stay no. Yes. No their bread the power of attorney no wa no wa follow up the aman no owi obetimi dia kra na ko krom ho no so person obefane ko obetimi abetimi. Yeah, judges bi wo ho ebi wo ho na aka last day no a you know obepese at least obi afa process no nyina na akodu na wo na wo ye parent na obefa na you have to appear in court. Eba ne sa dia wo se wo ba na exactly na de ma obi ba so entimi engina so na yem bisa enkran ye se omugu kwan ho esra de san no omotiti wo kran mu munja ni adopt wo mu ana ya adopt enye en America che say imechi ase no ma wuhu say untimi nkofa akwala prekope enka say o adopt no now sa akwala na wo adopt no ne background den ofiri hin wa be gina ho na report bi ani no ho nti wuntimi mfa no enko court nka say wo kwa akoye court bi ani wa obema o sa order no nti akwala bi a ye de ne ma adoption no ye nhwehwemu efa abofra no ho ne ehun say onya busuani ba na wo adopt no dia andi akwala bi a ye nim na busuani bia anasa busuafo apo no kra oti ase ene ye de ne ma nti sa akwala no so wo se ye report fa no ho
so you completely abandoned and answer neglected. I was seeing your police report, I was seeing your medical report. In some cases, crying what do you call it? Care order. I tell say akwala I be this social welfare phone some ye will to me say ye hwe akwala no enu akire ansa na ye de na ama adoption nti ye ntimi nkofa akwala on the street prekope enka say ye de na ma adoption. It doesn't work that way. Okay. Na say me de nkankan nkomo hu na mami say omo so news and so krom ha pa o ye be omo dey ene na asem no won say ye wo nkofo bebiri a omo de ye mofra no ene nam krom esresrade ebi de ne say o nkwala ye nyanka anase awosia whichever is applicable wo mo do omo enenam esrade ebi nso se nkwala no kura wo children home a omo do omo esrade Akoma homes no ni nyina nya no kure nti yehun se obi de mmofra enenam ho srade a ye report no ma police ye chi no ema ne yeye enye no kwan so no ena omo nso a omo se omo children homes ne ye license children home bi eni ho a ya license no wo de mmofra ebe nante because in the first place o betia ye hu o financial position wha na ye o sponsor o iska o de be run home no occasionally no ye kone akohwe we nu nyina nti o mo sa homes no they don't go out to solicit nkofo mom na be ko ha akoye donation nti o ma amode mofra ne nam ye sa ne nyina de they are criminals. I don't wait there into 7 no they are criminals. And yeah we here no free on so they are exposing these children to danger. Ka betima bobi o akwala no so de ne yesa no onyini nyina na adwen ne say wo say mesresre anse ne madidi. All these things are not allowed. Enti bibisa na ye report ma police e ma ne yi. Okay. Yes. Director, mami bisa medicals no. Is there a particular yare bia obi gwa ye ka say we die ye allow ma on adopt akra? No, medicals na ye no enye say ye to stop you. But eno no ye say who say bia ye de bi wo ho a communicable disease. I don't know me who say ne esanya de o ti ase bia wo ba be adopt akola ikura na winim say saya de no mu and it can be treated. What you say nti medical say ye ni nyina anya say we are to stop you but say ne wo be hu say ye de we wo me so nti metima afasa akwanya no so na ma treat na me ho atome na akra no so mo ye medicals ni bi ansa mo yes ono so medical so cost say oye a relative there at my cost at your cost but o ye nye ho there ye ne be ye but say ko ba say obi o ha no a foster no wo kwa adopt already akola no wo ho dadade a wa nso na wo be ye okay. Say me wa Ashanti region na ma apply to adopt ma go through process ni nyina mu awie na mo de akra na ma me na me ne netia e wo some tina Ashanti region he ya with akra no ana me relocate a e wo say me inform social welfare say ejuma bibi nti relocate. Yes I was say we inform me say ejuma ana bibi nti no wa free krom ha a wokọ ba bi foforo and there is allowed. Why? Me say it's allowed so I'm asking. I didn't tell you for me. I was say you who because send American mofra na ye bo mo ho ban. Ye mofra ye bo mo ho ban ye o ma ye de o ma adoption kwa. Ne woni ni tifie no wanti o tete no ayetimi ba wo. Me ba na me. Exactly. Yetimi ba wo o te ase e be che wo ma ne yeye. Enti ne ye ka ne say ne ye de ama wo no e wo se ye bo no ho ban kopem say obenya 18 years. Koso so nti se wo de ne ko baabi ye be de hu baabi a kwotena no ne ekoso ho nti sometimes no wo kwotena baabi a then say bia wo free ha ko enkran we link up with Accra say we be ye adoption no na ha no wote into occasionally no monko hwe the progress of the child say akola no na pomudi ne se ne ni ye die tie. Okay yeah that's pa ene ye kasa edifa adoption process in Ghana ekwan ya yefa so a se bi o pese o fa akra na one netina o be fa so emra kwan so se be ya asem bia embeto wo na se bi o pese o adopt no nti ehun komo enene ye yegusu a ye boye mpon ye be pon no miensa nti ye ni Mr Patrick I pass o de e kakra be ma wa kan final words na weja na me ni nuamba no atoa so ye ni Mr Patrick na wa o ye regional director social welfare Ashanti region ono ena ene ye no ebo enkomo no nti ye betwen se benya calls be mienu miensa bi e de aka ho a na yaye we say ye de no edi nkomo enti sa de a na ye bema Mr Patrick na wa ma ye ni final word so far as adoption is concerned any social welfare mujumedie tofa bomu se be ye obi be hu social welfare kra ade amoye
sana wa eba ho. Okay. If you say also request. No, yes, yes, a course ni be banti. As and when it comes, they will pick them. Okay. Yes. Social welfare say na o ka no ye enye adoption kwa ene ye. Okay. Yeah, we 3 core programs. 3 core programs no say ye nwumadie no edoso. Enti ya group no into 3. Enti ye community care. Ene ye justice administration. Ene ye child and family welfare. Okay. Enti ye ka community care na omono that unit is responsible for prisons after care. Oko manshia oko all the prisons are ye social workers e wo hono. Ye dwumadi a ye di ni say prisoner bi wo ho ya kye na aba abusiafo no kura enim say ya kye no. Ono nso a ndima nka nkere o mo say me wo ha. Enam say kwan ye fa so chi no nti. Nti social welfare officer na wo ho no e na obey contact tracing. Say na ebe ya obey locate relatives no na wa inform o say ye modishia bi e wo ha. Abi nso ye ma o mo counseling. What you see bi wo ho a wo ba ho no na chese psychologically na no ma asesa nti social welfare officer na wo ho no ye the duty say it's prisons be a social welfare officer. Yes. Prisons be a social welfare officers wo ho no mamudi say adwuma no nti e ho no me interested pa because of your prisons ade a ye wo nti say obi ba ho no ma e bia circumstances bi nti oni nebusuafo kran ennim say ni nipa bi sa nti mo social welfare officers na wo ho no na be trace ni family na makobo mama ni exactly sometimes ya ankasa bia ya Ashanti region ha no okasi ofiri ho bro no be na ofiri o kire na ya social welfare regional director wo ho no na ama information no ama no officers asearch ti sa na ye no nti that is it uyi enu free mu a community care ho asem na make no community care no nso na sanso ye responsible for hospital welfare nti uko hospitals akese no social welfare officers ye wo ho uko gi mpodi a ye wo a whole department ya churo department of social welfare e wo ho yen ye de ne say obi wo ho na ye de na aba ho ya be treat na awie na medication no kura no ontimi ntua ne ka nti social welfare officers no be ye nhwehwemu ahu se adenti na wontimi ntua woka abusia no mutisen bia ne bi nifie kura ba bia anye nti ya no sa no mbe chura ama abandon and the hospital authority near wavy course no na chese wa fa hu adi na wo ba bi no ma yo mu jomo ye wo hospital nti ye na mo mu jomo ma wo ho no mu dwane nen se ye ba ho se uja wo ba na wo dwane I don't know se wa abandon na se na ma di kan kire officers na mo wo ho no mo a na be fa akwala no no mo de akọ police station say na aba nipa na adwane agya ne ba nto e ba sa na age police extract medicals ka ho na ye de na akọ children home with later na age care order na ye de aka ho nti ewo ma na 6 months di ko na anim ebi wo ha 1 year na still ye hu obi a enu bi na ye de ma adoption no nti hospital no apart from eno no obi wo ho nso a bia na medical no ye treat na ne ho nto no ka traditionally no ebasa social worker no ana psychologist na wo beye ehwehwemu ahu se ma me ya treat na papa enko yeda bia na wo kan order hokora na ne fee school fees kora wo ntimi ntua ne ma fees ne ne keka ho nti wo ye ekoyi na ekodadi se bia there are home conditions ema apomuden no ma then no attack kwan ben so na mbefa so ase ne ma school fees na omuntua assurance mbetima ama no are they other family members in those days no there were NGOs bibi say see quickly o kan ya na chese o ma abeye na chese nipa no ho ato no but this time there were challenges kakra wo no ma bisa but that mami njina ho na all right awo no on say e ma ni bi wo ho mo nye me oba na mami nka sebio ade na ma but wafakoti kwan bi so ehu mo officers na mo hospitals ni bi so okay yen fake pregnancy no bi beda hwa na ye hwe na senipa na ho kire bi ni ade ewo mu a pass back no pass back eno sa ne ba sa na what happens eno de say ye chiwa eno de anya mempo na wo se meka o de ase na sebio abonti nimpo na ye se ukofa akwala abonti a ye chiwo no how much more wow ye officer na ya train a wudnim kwan mra kwan a ye fa so de fa eno kura nsi se wo ye doctor se wo ye nurse se wo ye obi
na wo yes ade na mra no ne wo bedi no nyonyo mu se mre bi atwem akra BC na doctors ni social workers ni nurses omo o ye ne ye che wo de a wa no apɛ wo ho asem because etia mra kra yes mo ba bia ni social worker bia nkunai dabi say social worker so ye doctor so ye nurse wo yes na o de ba enya ade a ye hu anya ade a ye de wo ho be chew ye de wo betum yes okay patcho so aso na yenja okwan na meka medical social work yes, and to eno nso sa na tie na that is community care no community care no nso that unit no nso na responsible for persons with disability say na me no fosia abadi a ye nuanom a o ma di dem sa unit na responsible na ye ne say ye register Oma amadi dem no nyina nti district awo no o call that district office no akọ register ebi wo hon so aye kokọ communities na akoye sensitization na ya boa oma amadi dem no nyina no ne ya screen ne ya select oma aye fi so oma adi dem se bi o dem die no enye no ane se oto na isiso ana se oba bi ni ho ebi obi ho a wadi dem physical a wo hu se o ya physically disabled but ne bottom eye until we be dealing with ono a why physically disabled na fie nso nya na bibia ni ho no nti wa obotom ye timika say anase wo ye adwuma papa bi ye timika say you have challenged your disability nti ye adwuma no register them aba nso de moaba every quarter disability common fund into those are the district and municipalities occasionally can na sika na de ma o ba this time ye toto nooma ana ade a ye fi say obetima ye say school na okwa na etua saa nooma no na ye na de abo mo that is also that ebi nso wo ho a na utimi hu say akwankyere bi because ohwe no condition no kura na bia na ye de no ko hospital a otimi improve ni nyina ye referral hospitals ana facilities a yetimi guide o mo na o ma akọ chese ahoto aba ana oba child and family welfare unit no so a omo na responsible for issue about children especially residential home ana na momo kind of children home ana orphanages no omo that unit is responsible yeah the mofra beko home a that unit na responsible for that omo chire enkwala kwan abefa so abetete emofra and a whole lot yes and then we were justice administration no so about issue of court say be ayekoya adoption na omo na court but the process no nyina dey share free child and family welfare be ba court no dey justice administration oyi enu firi mu so aye won kwala bebre ama afunfo mmra no bia wanya 15 years 13 years na ye de no juveniles na wa formra na ye de no kwa a social welfare officer no na was say otimi draw court na attempt say juvenile home say bia ba ha de ya ha de no bi ye ni na na wa abua yi ho no aswase but ye will be or other area cry ne say be akra bo no wa ha je say mo de ne ko ho exactly so ye bo ne na court say a child friendly cell bia ye ni ko ye ni bibi sa wo ha ye ni bi nti mo ye dey say e basa no a dire sueduru ana say enkran say juvenile committee crime I was say ye detaining na say mo de ne ko sueduru ana no say ye detention no minimum detention but what do you mean by detention yeah person ye ko by ye de tumu a mo de be ko sueduru yes ana say akra yes and I tell you pebie say nanka we no ye ya say nkofo beba be hu ya mobo na nko ma renovate na nko ma ye but manfo beba be twitwa hu pictures na yin so no ma ya say people don't have interest in some of these your story o hold in award enso we say aka award what do award no hu say I was say je award ni free mo give me some well so say that yes wo ye say nkofo be boy the lack of no a child juvenile center in Ashanti region acho so aje ho award bi a men so meji bi mpo na esi ho Ashanti you right to transfer and for your common in brand anti omonso the justice administration unit no ana hwe na enkwala no kwan ade ombe faso bi wo ho na bia aka se abofre ni bone no bia ye bone bia eni enimu sa nti bia court no emma no probation nti probation ne se bia obetena ni fie but every week obeba social welfare ni etunufo ne krokro no tunufo sa akopem se bia be 6 months na 8 months na fi se wa reform afi de wa ya akwala fa na eja na asema na wo se ye de no kono so
near the no sanity. Your final words on adoption. My final word on adoption, no, Mamu who say kunkuntan bi and I say ye who be sa entisa a process, and send a mecano, ye boy a huban, ye bo in colano, and a wo applicant, and also ye bo huban. Enti obi be hu ni say e tintin entisa because ye per se bibia ye kama won sana ka abofra ni wi a na issue bia ni ho bia ntimi mfiri nchen e ba bi emma emmeka say wa ko wi ana ba na say wafa ko ti kwan bi so na wafa abofra no nti eno no ye adoption nti oma amoye interested no they can come to the our mobile office mobile ye de mbefa ye wo officers train officers wo hwa ba ye to omobo ni atrechire mu amo hu say adoption wo ye wi a ye fa na for example wo be fa abusiani ba na okoye na adoption obi ba na omo chire no wi a timi ka se da bi wo ba fa memeba na ye na adoption wi a wo de no ko amanone akola no nyina na ni refi na chi kura so ya akola keto a ti we nyina ye ma hu and since so but say wuji tum say wo eye mabusiani ba nto me fa no ya ma we have no problem acho ko phobia pese wo chia o oh ma me body a me ne ba e na sister body di obi ehu ni papa ne ba e brasa me okay and Mr. Boatin on a community care head yes and Mama Mo yes on so na child and family welfare unit head and our sister Age my friend on in charge of justice administration sister Harriet and all the big regional directors in all the respective departments Michio Bea yes any director ebesia na dwuma no do so pa do ha 12 o'clock pe dwumedie no ho edo enti ene o se obespe some of his time na oni abedi enkomo na ye de yempon ye bepon no miensa but director Mr. Patrick Nawa Ashanti Regional Social Welfare Director ono ojaye ho e de akọ ono ene ye ni di nkomo fa adoption process in Ghana we sua bebre ye wi a ye be sia bie phone lines na bia na wo pese wo so wo adwenche bia o ko ni nyina na otie na yeso yatoa enkomo no so e wa ha enye den yaka ni say no e be wo say e very difficult na so enye den kra ko social welfare department bia e be wo district and region nyaka say wo pese wo adopt akra na onetna akwanya no e wo ho e de ma ye tie omo a ye ni omudi nkomo wa abonten ye fa adoption no ho no ma ye nti omo se say ye bra director e ma ne muso no ye wi a ye besen aba studio eno de nya saade ni binti mintimi menwene ho sa enhyehyeye ne wo form anka mepese meya mepese mefa mehu ni pasen se mekwa akofa bontinsu ni afri children's home titiro ya kan fo no e wo bibi se bia na daachi na meni ho afi no mbesoleti akola ne se wukura wo ye ho ni baabi a wufiri na ekofa nche wa show de aba busuani ti wo fa busuani ni momu ye ni yi a me de mepese nka mekwa akofa bontinsu ni amadaachi meni ho no mo a akola ni benya problem so the meaning say to adopt a child there a legal process I also sign documents near the audience and offer akola ko ntimi emfa akola say wo hu no street tia no atamne de no ko say ma adopt akola I can't best tell how the process goes there but meaning say your man for be on you have to reach to them say we no mo best sign krata they have to know deeply about the boy before obetimi accept say oh wa adopt akola den akọ ibitimi akọ adopt akra no every children's home and so ebi a me ma so beto for ma me hu se bi obi ato ne ba atwene bola so ana se bi a obi de ne ba akwakoto private so and toilet so metimi akofa akwa ne ma ye ni ye ne ma bompa ye se ne be ya akwa ne be nyina obeye media na ma hwe ne se de me anga sa na ma wo akwa no na metimi de majapade ne bibia ma ye bia timi de eja no se ne be ya mesu menya insure fi nyankopon because the same show obi de ya and I also do eyeyi that na me mefa ne de medi nkan boderu me hwehwe mantem ho ahwehwe nke se bia obi ni mo obi ato ne ba atwene wonom na ne bi obi aya dance de se bia me wi akora no aha ne kwa ma eboa ma me metimi aye nka atafa akora no se bia me fa no kwa ne se bia obi ne se bia ma nya nka atase ma metimi akọ course ne ma akọ ye ho nka ata nti se bia hwehwe na wo de me ma me
sɛ metumi adi so a na kyerɛ sɛ mafo sɛ mentumi nso de a na mahwɛ deɛ ɛbɛboa metumi ayɛ a bɛma akora no sɔfɛm because mentumi nsamfa akora no nkɔ back na sɛ mede ne kɔ no sɛ bi a wokɔwu a na ne bi saa ɛno nso nyankopɔn bɛtumi abi sɛ mɛfrɛ no. It was say me ko ni area. Then me ko there me ko I mean investigation about him. Ba on never chero no. Because obi o I mean maybe obi hunu out. But still obi hunu outside street so no. But maybe I could follow the process or I mean we investigation about him. Still obi hunu no entimi maybe na there is different. So na me chero no. There is different because obi how we living a life. Nti me say be I mean ko investigation I mean the area or na my den na ma hu say bia ya mpa say de mi hu na sa na say enye sa o sika na o ko fa akula e so o fa de wo street so because enu na be ti ma reduce chronobo because onye babi nda na say onye duane ndi a e den a obeden obebo chrono enti no se mimi ma adwene de o say e ko fa de wo street so ti de tinya na ma fa no mebu se busa no questions bi na san ma fa no e bia no o ma me wo awfo fi am hwe but ono na stop mo apia o yes ade enso ate ase ti be busa nse me bi ansa na me fa na tra ma fa na hwe no nti me de anka me fa de otene ma me ntia ne ma me ne bi no e na me fa na ne ma me ne bi e bia ne ma me na mabu ana ase bia wote dem oni adwuma bia ya one wote me de me consider de otene ma me ntia na me consider no otene because ono na me hu ne say ablaboni mo ade ma na obra ne ho asema no ma me nti se me fa ne ba me nche na me boa na mo no so bi beso ne ma me so ama o mo so anya bibia di sa wo fa kala wa bontia eno nche se akala na ba be yo back right away e was say o hu aban ne mpanifo and I say o hu authorities in the community where you took the child then you pass through the right processes so ne be ya akala ne betimi abaya wo dia yemfa akala wa bontin e ma ne be ya dia right away emra e na ye ejuma wo man ne mu enti so wan famra kwan so na ofa akala fi abontin na be ya wo dia aban bitimi a cho wo ye obi na we nyaba sebi na wo pese wonya ofa akala there was a children's home and sometimes to hospitals we have people giving birth that they don't want their kids. Social welfare for so they send those kids to the children's home. You can go there, pass through the right processes. Now one adopt your palana. Now palana be your wodia. Eno de nya saa de ni binti mentimi menwene ho saa enhyehyeye ne wo fom anka mepese meya mepese mefa mehu ni pasen se mekwa akofa bontinsu ni afri children's home teacher ya kan fo no e wo bibi se bia na daachi na meni ho afi no mbesoleti akola ne se wokra wo ye ho ho ni baabi a wofiri na ekofa nche wa show de ababusuani ti wo fa busuani ni momu ye ni yi a me de mepese nka mekwa akofa bontinsu ni amadaachi meni ho no mo a akola ni benya problem. So the Bamini say to adopt a child there. A legal process. I also sign documents near the audience and offer Akola. Going to me and for Akola say who street who tia and what town they no say my adopt Akola. And me I can't best tell how the process goes there. But I mean say a man for be on you have to reach to them. Say one more best in sign crata, they have to know deeply about the boy before obey me accept say oh wow adopt Akola then ako. If me akwa adopt akra no every children's home and yes so ebi a me de maso beto for ma me hu say bi obi ato ne ba atwene ball so na say bi a obi de ne ba akwakoto private so na toilet so metimi akofa akwa ne ma ye ni ye ne ma bompa ye se ne be ya akwa ne be nyina obe ye media na ma hwe ne se de me anga sa na ma wo akwa no na metimi de majapade ne bibi ama ye bi atimi de eja no sene be ya mesumenya insure fi nyankopon because the same show be dey ya and I also dey eyeyi that na me mefa ne dey medin kan bodero me hwehwe mantem ho ahwehwe nke se bi a obi ni mo obi ato ne ba atwene wonum na ne bi obi aye adanse dey se bi a me wi akora no aha ne kwa ma eboa ma me metimi aye nka atafa akora no se bi a me fa no kwa ne se bi obi ne se bi ma nya nka atase ma metimi akokos ne ma kwa ko ye ho nka ata nti se bi a hye na obode me ma me se metimi adi so a na jure se ma fo se metimi nso bi a
ma head e beboa metumi aya be ma akra no so because ntimi ntamfa akra na nko back na sem ne ko na se bia ko wu ana bisa eno so nyango betimi bisa na fe It was say me ko ni area. Utie ye no yaka che mu se ye hya ase 1240 ekopim se no miensa ebebo de bia ene de yesua ewo dwumadie eso eto de bia ye dan ka eto de bia yesu ene yesua de papa yate adoption sa ebu kra ni se ga na hakra no adoption eni ha eso ene de papa ibe kan ye wa me hu se adoption no nkofo eye pa ewo ga na hanum se nti se wo so sika kakra wo botom na medically we okay na obetimi adopt ya oko social welfare be bia wo na social welfare for na be boa na wafa kwan a wo se wo fa so no na wa adopt empiti prekope enkofa akra ne nkotena se wa adopt no abra document bia eni ho se wa adopt no na ansa na menimi nuama no ombebo no top fan na ye nyina ye ka adoption ho me enko glam bite na tina onsiesie ho ema ho enye fe so wo kwa ifro so wo call a year naming ceremony graduation baby a wo ko bia e wo say wo ma wanim e ya akono no wo fretina tina besiesie ho ama ho aye fe fre 0544 466280 0544 466280 na tina ema ho enye fe enko baby a wo ko bia afei so yakoso a enche musikai eye cash out over dial star 439 hash star 439 hash na o peke number 6 a eno eneye Akoma FM no na wetwa bi yesi wutwa a ubedi eye 5 Ghana cedis inti twa bi o na obenya 500 cedis na wedi ebi mu enya 1000 cedis inti bo ho se Ghana Akoma se John no wacheska ni bi ewo ho Tony Best eba Akoma mre na no ache bi ye be sori ya ma ebusu apanyin mu so abetena si omo so be cheska ni bi ewo ho we a Media General Radio Entertainment Limited and a National Lottery Authority omo ena omo di sa dwumadie e de abre na ye de ema yetiefo apomudimre enso apomudi dwumadie a Akoma FM ya hyehyɛ na ye de ma ya bedwafo ana se yetiefo won se dwumadie ne ye wo sports wom Akoma nsɛm wo ho ye bɔnwom e wo ho ye ka bibia bi na afa de aka ya pomuden ensɛm enu nti ena mpanyimfo ahyehyɛ sa dwumadie ya ye de ebremu efiade nwumre bia no so ne fa ekopem se no nkono ebebo ewo Akoma 87.9 health issues bia bi ye beka bi ewo ho aya Akoma mu nsem ye ka health de na nso nye ni nyina na ya yetimi e discuss na we de efiade bia no ka hunu se ye health topics ehu hia ye na ye beka ewo ho efiada enwumre abna de pa ebeji na konwa na wedi dwumadie no ho chiame na efiade de ye nim kan a ye de bro no ye kasa e de afa preterm premi so obewo akra 7 months 6 months seni akra ne bo bia sitie ni ti no maami papa na wabemu ebu sentime be obeye yie ni ana eno ho e na ye se ye de ebrewo a betie bi na wonso etu hufo se be ya se wokọ wo saba ni bia enkase obi ayo bone anase nyankopon etua wo bone bi so ho ka e de amount enti efiade nwumre no so ne fa hia abena de pa ewo apomudi mre so na betie bi efa ebo wo ho ban 19th December yekọ Kumasi Central Prisons yekọ akoye adoye e de ama yenuanom a omo ewo ho nom no yaka yese obi wo ho anokre waye bone pa e no de akoda ho obi wo so a esan ebi na esan no e no de akoda ho na ni nyina mu no Nyankopon de wonim se nipa ne ye bone esanse ye kra yeso ye bone bebre e wo Nyankopon anim enso still Nyankopon oda ho a odoye enti se yenuane ye bone se wanye bone ye de ye se ye gidi anamo e na ye etu ni akọ Kumasi Central Prisons na yakọ akoye omo adoye eye Akoma achede dwumedie e na 19 December ye de ebro enti de obetimi di aboa ye bia ma ye dwumedie ya ye koye eso be ba nyam na ebe ye fe no akwanya no ewo ho se ye emu anwa enwo gari beans ebro sanitary part e ma de edi siesie ye hu ibi e na de bebre enura hodo bia bi obre ya ye beji ensuo e na de bebre ya ye beji entade empaboa sapo semina de edi dware de edi siniama a wo de bre ya ye beji doko biscuit ntofe ni nyina de bre ya momo nte de kakra wai
Christmas mo bia maame embra we ye cold store now so betimi abrain enam carton baako ana box baako a o de brain a ye beji na ya boabo ne nyina no na de akwa akoma wo mo se ne anope ye ba ewie ye ba ne ye ka no enra ye wie dwumadie no na menhia prisons officers omo te he twen ye say e ma ye nyi omo free essence omo so ahokyere no omo so ewo mu bi pa entimi nua medofo wotie mi enka se omo bone so aketua na omo nya no koye ma wo mu essence Yakopon bisa ne suafo ne say okache ne suafo se me defiase no ma mehwe me na obisa wo se na deban ene ne wonam yi ukoda afiase o se wanya ama wonua no wanya ama me nti esre mmayamboa na yintimi koye ye nua no mo da ho no adoye wobetimi nso de osika asende ye na ya ye de ato ne ama ne nyina na ye de akọ 0530 507849 0530 507849 yesrew entwen enkase 19th na no pa na ye kọ na na wo de breye madarom ma sa breye koyi a ye ken na mo de breye se be ya ye be hu niama yenya na de wo se ye toka ho no yetimi ato e de aka ho ene medofo bi on pese me body full name ni nyina na me pet name a me de frɛ no ye KB enti KB bebi awo bia me da swati na me nhiraw se wa ma me ni menguase na wa be so yasne se ye fa to niama emfa enkoboa ye dwumedie na ye di no na me nhiraw na onye okese era adoption and now the prisons make a crime and what adoption the young prisons when say and we be say project say see ye big project so papa ye be person kada no oh na nka ne ma na ba buso ne de bia komenhia ene ba bi o mu hia bibia enti ni nyina bebe mu a agesa adofo mu a mo hwe ye mo amutie yen we di ebere no nie ye se to abodogu nsuo na ni na da chi bi unsa beka ebere we mu a na ye hia mo se mo be ye yadoye na mo be ye mwa se de be ya yenso ye de serie ebe hye wona funu ema Christmas ya ebe on se bronya dura ofie wo muso bo no a Sunday bi owi akokọ abeka no ho woni fie but obi nso obi na obi kura be di mu age safia so enti ye pa mo chew mo mo aye na yenso ye mfa bi nko ketu bi ensa kase bi asondo so enti ye pa mo chew said the Aunty Bea can be brave no and wa bon the rules are very necessary because and na ye nim ye kwa no mo to watch e say ye buaka yes ye je ho ba bia so mbayi mai wo hu ti ye pa mo chew mo mra wate na mo meso ya se ne fa bi ma manhyiafo na mo so hu ntimi hai wo mo e say se enye ahokyera ke no mo mfiri wo nu ha yes na je so mo so po mo ho a mo hu no masim enu se na no mo baaye abeka a kire e say yenya 1 cedi just yet 20 pesos de ma menhyiafo oh ye ntimi ntwa mu nya sa akwa tie pa mo chew mo amofre yen se mo de beba mo amofre se mo wo ne ma no wo de wuntimi ma ye sen ha ho ka nko ade benya bi de abeje ba bia wo bia ti de ye di kwa ye mo ye yie de de siesie ye hu ye yie bia no ye beje fama ye na yenso ye mpebi nso so na ye mfa enkoye omomwa dan ye be ye live coverage every prisons ti dan no enya asem ketua akoma mu nsem be de papa pa ho na bo se yi omote ho ye no omote ho na ye busa na omayi ya no ye pa mo ma show mo life we ye eto obi kura man ti gu so kofa bibi ketua bi na e ma no mpo de ntokwa nkete ye ku fie ye yo na de ma na ko ho no bibi mu so bone so de but uti aya most of them na ya na ma no nheda nye bibi hu bia sa ka se bi meku na fe threat na yo say ye do ti yesre mo nyame ya adoma mo mo aye na yeso ye mo mo na bibi aye ka ye baba adoption no Peggy say na yetimi anye opening ceremony for prisons achede nti ye closing ceremony ye closing ceremony Aunty Bea yes dear de bia me ka se me ni umi enu boni esan se aban enye nso ye pechi ntini efi se ye konkono me hu omo a ya no mo ho ye mbo ntimi fa me nsa ebonkumu ntini tini omo so da because prison there me say everyone's potential home me de bia me ka me suro daachi me suro wo chena enti no se ne obi wo ho no ma me ma menyam enkam enye se bia me de me tire ya na menya me fa hodie ye bompa ye esi ano kwan na so Aunty Bea esi a wo be ye ne den enu nti ena omo wo ho no ye decide se akoma mu nsem ene Akoma FM ye pese ye de anigye ko hye omafun mu ma Aunty Bea ketua bie nsa
me say yi give arms na ka che Awurade say wo da na sesa afi mu ni nyina aso wo na eduro so wo nda konfa no cha yapagya wo nan e dia hwe wie eduro so kura wo wuye wo nkwa wo ni da so say ebeye yie enti fa omamu na ka che Awurade say Awurade me da wase sa afi mu ni nyina wo ni me adi ni yie ntanti be ketua bie nsa bebia wo bia no say kan say ye dwumedi ye wo so ya sene a wo frɛn a anti bi efia ka say bu e badie mu ode nkwa manager be nante fom ni agene ka na de akwa gye de aba efi say ye decide say 19th of December de ye ndidi abra ye rebe fi na du efiefo e wo se yesoso ma omani age say de menhia for de omudi abeka ne say bed no ayekese pa ayekese eno omo bo omo fili so omo gu fie ote so omo ankasa enti no omo tutu omo na ya ba say ye ko central prison ye mbeka omo say omo so ni nkofo bi na ye de ete wo no tanti bi ye besre mo omo mbre ye de bia ye dwane to omo a omo GF so 19th of December ye see ye kokuma central prisons na ye de menhia so aye attachment enti kitua bie so wo frɛ ya ye beba de wo besende so na message ato screens ni so wo sende a ye beje na ya da wase ni aka kyese nyankopon won hyira wo ne botokra wo iska no film so won hye ho no ma tanti bi ye dwane to omo omo hu ye mobo ye dwane to amo ampa enti asori mosques imams ahodo amoho ye hye mo kwa asori ana mo so de ato omanim Akoma FM ye se ye ko Kumasi Central Prisons obia fa na doye no on fa mbre mo ba ye betwu bu nyina mu din se ne a 1 city kra ba ye to din no de odo be bre ye bia ye betu mu din ekoko fan clubs ahodo mo a eduru anopa keep fit clubs ne ade ni nyina mo so mo jeje mo nsase nkakra mo se ye de beboa Akoma FM na ye de akwa ye nuano ma omo ho no adoye yesi ye de be bre ye bia ye ni ebeso se ne ewura kan say anka ye nim say 1 city ni nyina ekọ Kumasi Central Prisons say 1 city ba e was ye 20 pesos to ho na ye 20 pesos no so de kọ menhia prisons nti ye nananom nana hemafo ye ma ame nam wo dwom ahemafo am no da entosode ne nyama no no emo hema anwa hema enwo hema ebro hema binsi hema ahemafo no we de ye toto sremu monke kan che mo members no say yes mo bread 5 cups of beans kra ye de ye beji asani 1 cup mpo ai 1 cup ye de so obi de ba be ka ho ai enti madaro ma mondom boyen esan se ni monyam hye ne ba wo so wo be ka se me ka ho bi ena yetimi koye ye nuanom adoye enti yakasa no wani nyina na ye srade no ye number no 0530 507849 0530507849 edin ebeba no James Aglevo we momo name no na mmom se bia waboa wo niama na no te se de ewura kan ne pegi kan yi kan ne de eto de den kra na manager besi anante bicycle kra bet na yo kwa boda mofia ti bia wo bia no distance is not a barrier bia wo bia no ye so de fresa ye number e producer befa we bi sa o hefa na wo na niama ne ekwan aya ye befa so se ya ye betua ho kakra ne ensa ka niama na se bi oye na asem ehia ye ti ye beji to de boaboa niama no ne frɛ ye na ye beba ba beji 0530507849 yo pacho 0530507849 bila se to bo ase 0530507849 enu an ye momo number no enu anso ene ye production number ofra bibia wo bia oniama no ya ye bepe kwan ya ye befa so a ye ba befa na ne yesua the adoption na minim se adoption no ehun sam se do so sa Aunty Bea me fa we adoption ho sam na wo ken ehun sam ne de do so me to wa wo ken na me ba manum me kwa me ba manum ha de so ko twa washroom nyina de enu ntimi nya sintwudi amobi because nipa no e bia obetimo he no ho obetimi but ye ko twa ebe se ye dwa ye ne ye ho no ba wo dwa ye no wo dwa ye ho ye ninte ho ye fine eno no ha dwe we se dwa ye na nya nit no se bi eno na sustain wa wo de aduru se nti se sa pictures ni we no necessarily so say ye nit na nya nit so pe so ohu say bebi a wo na ho kire ni ho se be ya akra ne ba aha nya fe na me kosori ahoma chini wajina bonti adware be ho se e wajina bonti adware bia be fa akra bia na je se
awo ene me dey make can say be adoption nya bone enti say wotsewo na say bi o awo ni bi mai watwen ya na ebia wo ye ho bi what one am wa bre so bitimi ya IVF ni ade o manfo bebre wo no wa ye wa try so many times obokasa wo boka no bebra mesere ko ya adoption what enya bone enti e di abonten ne ka enhwe di abonten eye ai momon serew en momon serew obi awo abaduasa enso oje abayen echese se wawo bebre enso saje bitu so okay ha wa abaduasa esaje abayen na se ne ye moje yes okay ha enti yesere mo mema obi ento pressure ma wa abonten so mo beserew eno mo ye o sei o mo twetwe oni ade ko ya adoption na wo so fra kra no esuma ne bi okay obi ba suma china ko be kan okọ for sister so mesi na suma me ne die hia ne awo ne ye die ne awo mo ne ki eno ni ase mi de me suma obi ba kra na me yan hyehyew aw me fere kra very afọ kra me am kwa kwa the right time will come but it's true I'm not be under pressure no baga wire me be under pressure but you have to be careful I'm not be under pressure when it comes praise the Lord so me person obi dey buy me twetwe tie me am ma dey so atiase that is it enti yesrew baby awoto na wo ne say amanfo okeka ansem ne yesrew ne ade ene yakwa adoption because adoption enya bone bible kura ntia bible enti adoption so kwa gye obi ba say eno kwa ne me hu obi a won ni bi na won ni kuru ka bom ene wawo it's true ene wawo who say no see adopted child na ene first born and it's true on ne be bie kwan ma no so na ene ba yes enti yesrew so wuti fie na wutie ye ni na ba bia wote ye twetwe awo ne mani ade enhwe emma enti e di abontenfo ne ka kwo ehye ye wo ho no enye dendendin bi a wuntimi nye okay enye dendendin bi a brosho a wuntimi nye bi mo ye yes ubetimi aye kwane koye na wo so taku no sempo fa hwe no na hu nhira no ebe ba wo so Aunty Bea mewi yo Peggy Aunty Bea on se oni obi wo fie na se wote se ne be su a na wonwo ya wo de hwede we na wo sie wo the joy ni se ba oba bia akwada be su e wo fie watension nyina ekọ honom nti aso se bi maaya ade na wo so tena se ma obi esrew ade na wo so tena society me de ensa etenetene wo so me yesho sense ma papa no be ka ye nyina Aunty Bea eye akwada no ho ban bontia ena eye good se obefa kwan paso na wanya ade no so ade we de eye mia me dia fully dan se obekwa wie ne kwa wie wo enwadue fie enti omode mra na etuo se be obefa akwada na obon se akwada we de me brain na me nyaaye Aunty Bea wo brain na wunya ade a wo hweso yie na so nko obi akone ataman se jekode ya ene de ope bia na oye den wo de ye no nti eye so omode mra abo akwada no ho ban but me mom de ebeye se wuntumi a kone kofa bi se obeda children's home na sebi ninnamu na didie mu wo msa aban na ebo no ho moden ankrankran so masene ba me yesho se de wo pe no Aunty Bea ukofa kwa ya obefa so ahye no at least that chibi akora ne be kai se me mami se wotimpo a kwa ya wo fa so wo hye no obeka hu se me mami bi fa me no o hye me ye Aunty Bea adoption de enya bone ena nyanim guase so enko wi obi de enko so obi de emma wo nua bi mfa ne nsanteneten wo so enka asem ya enkyere wo kofa bi na wo so hwe bi ne enka se Aunty Bea ba na ekọ no Fati ba na ekọ no Peggy ba na ekọ no efe introduction de enya bone eye so easy po papa ne se ma wo kan nyina o ka se be ya wo ba wo hu se eye A eye B eye C ba menye hwe se wo kwa eye chinchina na se emra ne so difficult sa once every metimi aye de it means that o so betimi aye Aunty Bea na yem wona children's home na aye crowded no yem fa bi hwom empo sa wa wo kra na opese okofa bi a wo betimi akwa bi aka mo obi o wa na show ho a yes o ta say show botum betimi a but the age no the man nyina efi ne nchen nti ope obi ne no ebe sa for mo nkomo de sa ankora no because children so so crowded a aban ne gine ho ba bia enje enti me encourage says ye betumi yensa esu ye chidwaye se de papa ne kan na yenkofa bi na at least nketwa no so mo ba no so mo hwa mo children so mta Aunty Bea ye kama pa ye fine ye da se ye mre no aye be enti yenye ye birthday dedications na yen sorry enko minim se minua be ma meba beluchi birthday pictures no aye ready a na yenye ye birthday dedication no na yenko
ansa na birthday dedication no ebeba no se opese oni yen ebo enkomo ewa kwaniase bia so se wo haw wo amane bi kodande bi na ehye wo so a for 0530 507849 0530 507849 ofra producers no ebefa na waka wo haw ni nyina a kire wo mo ni apeda e de ama wo na wo so de wasem no e de abaha no Thursdays feedback days Thursdays feedback days nti na wotwe etwa mu na wotwe ye stories ayaya ye nyama mu feedback ni nyina no na me ya adoma echina production team ye the feedback no e de bebremo ye wo semi good news bi e de mamo e de fa ye nua ba Paulina oba ha no ehu ni nyina echina ye de betum anim anamontu a ye tu from adana oba ha na ne nne echina ye de betum anim ehu bebia akodru na de mbetimi asan aye e de aboye ti happy birthday first one e de ama Veronica Kwache dodo na afro oba oye midwife e wo Ebri government hospital wey efi unia bema opoku justice ho o se nyame onhraw na onya okese Veronica Kwache dodo na afro oba oye midwife e wo Ebri government hospital. Happy birthday to you. The etoso mienu nei we dey every head of digital na head of digital and na ose yemfa happy birthday mu adina kasa emfa nko Philip Atasa akode we celebrity photographer or truck and timisuma kan ho Philip Atasa akode celebrity photographer CEO of ASAP Photography and Filippo Views Graphics CEO ASAP Photography and Filippo Views Graphics. Philip Atra Sakode, happy birthday to you. Wey if you nua bema eye Belucci or se odo nyame hra no nya okese no to nhrensuo emfengu wedwuma so na wedwuma no enko yie emfa mbaw. Production team members Nana Bila Kantanka, Spatus Kojo Sakode, Emmanuel Kwame Vadi, Belucci, Oti Era Enka ena Oti Peggy enso enka samre menya background supporter bi Caesar Augustus nyame ensha pa ye videos na ye ni nyina Caesar Augustus enso eboa yen ema ye videos no e de ebremu midin e de Beatrice Spioga bra obetimi afrɛ me Aunty Bea me sorry na little abegina ha na chese sports papa eba enyi we fidie no emfiri ha no